بسم الله الرحمن الرحیم. گهدارت خوشتوی افرو مجوانا ادگلجین و سرپیهاتیا پیغمبره که دی خدان قدر و قیمت کوی که جوان پنج پیغمبره ید بیجن اولو العزم او جی پیغمبر خود موسی کره عمرانیه بای ام دست بفگیرینا چروکاوی بکین وکی اد قرآن و سنت و کتاب دیرو که دهاتی دو مسئله هین مدوید چنده که دگل دا اطراوستین دا موضوع پشت هنگی پتر البرمای روحن و اشکرا بید. مسئله ای که هر کسی که صورت قرآن پیروز خواند بن و حضرت خو ادوان چیروکت بری داکر بن ید قرآن بوما وگراین دزانیتن کو چیروکا موسی پیغمبری صلاوت خود السر بن اج همی چیروک دی پتر اد قرآن دایا هاتیا دوباره کرن و اگر ام وان جهاب هجمرین ید کو هندک لایت جینا موسی چد گل فرعونی بت چد گل ملتی بی بتن تداهاتین دبینین نزیکی سیه جهانه اوش بلی وان آیت تبتن ناو موسی تداهاتی الویر پسیاره که دئیتا هلی خستن اری بوچی قرآن اف پیتا پیکرنا تایبت دایا چیروکا موسی و ملتی وی بوچی هنده بحث موسی و دیکفتیت وی جهیت اسرائیلیا هاتیا کرن اب هزر من جوانترین برسف السروی پسیاره هاتیا دان اوه خودی اب علم خوی غیبه اتظانی هندی جهینا اوید پیغمبر خود موسی صلاة السر بن پی مبتلا بوی الدریجی دیرو که و هندی دنیا ما بیتن دی دجمنترین هفرک و نیار بن بو امتا اسلامه او امتا قرآن بو هاتیا هنارتن بلکه قرآن با اشکرا اشارت دایا فی دجمن کاریوان دم کرم کری لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا و دیروک هر جروجا ایکی یا دست بکرنا گازی اسلامه و حتی افروجی باشترین شاهده السرو دجمن کاریوان و نتشتکی نیه ام بیجین خو گلک جوان منظمات و جمعیات تنصیری اویت الپانی و درجیا جیهان اسلامی کارد کن چه ابناو خوی آشکرا چه ابناو متحده و منظمات انسانی بد الدیف بناکو که وان هره دبینی سرکانی وان ادگهیت جوکا شیلیا صهیونیته لو عجب گرتی نبن گواهین ببینن منظمه کا صلیبی دعایت کا ارزان بو صهیونیته بکت خودی ادزانی شرع اسلام یب درستی اب گلک فیل و خاپاندن و جلای جهیا و دیتا کرن لو یا پیتوی بو قرآن هرج سری ما مسلمانا اب طبیعت دجمن ما آگهدار بکت دیلو کان بو ما وگرید اسرارت وان هلی فرید و یا دل وان نیشا مبدد او ادگل پیغمبرت خو ادچوابون چه اینا بو سر وان نقاطت وان يضعفه چنه اب چرنگ او لعب لیتا الخلقیت کن امت اسلام پیتوی بدیار کرن وان بابتا همیا هبو دا دجمن خوی بردوام باش بنیاست مخابن ما مسلمانت افرو ام اویت بیجین خو مسلمان ما افراستیا یاش بیر کری ام یتج روح قرآن دیر کفتین ام قرآن گلکت خوینین و تدزگهت اعلامی دا بلافت کین بل ام نظانین اف قرآن چد بجید یان چشمت خازید وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ما پشتخویا دا قرآن لو ما چه فایده بخوجه ندیتیا قرآن هنده چیروکا موسی بو ما وگریتن هر وکی اب وی چنده ادوید بجیتا ما گلی خودم باورا جهی اویت بهمی رکاد اینه دا نیارتی هوا بکن اونا اویت خود قنجید گل کری موسی بو هنارتی دوانش بندستی بینت در پاشی او اینا سریوی یا اینا یا سری اهاجهی اونا و جا باوری پراستیا هوا چا بینن یان ده چا هن خیره اجدستتوان بینن مثلا دوی گودار تجا یا کمدویتن امی اشارت بدین اویا بنی اسرائیلی یدکو موسی اجنافوان هاتیه هل بجارتن کیبون وان المصری چد کر و بوچی فرعونت مصری هنده نخوشید گهاندوان بو بصف ده بجین بنو اسرائیل وکی بری نکد چیروکا یوسفی جیدا مگوتی ات بنیاد داد گهنا پیغمبر خود یعقوب کره پیغمبر خود اسحاقی کره خوشتوی خود ابراهیمی صلاة السرهم یابن اسرائیل لقب یعقوب پیغمبری بو و یعقوب پشتی مرنا باب خو اسحاقی ببو مزن بن ماله و الباجر اورشلیم قدسه ادجیا یعقوبی یانجی اسرائیلی وکید هاتن یاسین دوازده کر هبون اون يدبجن الاسباط
و ایک جوان کرا یوسف پیغمبر بو اوی هشتا یه 10-12 سالی اج شامه هاتیه برن بو مصر و لویر مظن بوی حتی بوی عزیز مصر یان رئیس وزراء اب مصطلح مای افرو پشتی وی چنده یوسف اب سر برایت خو هلبو و داخاز جوان کر بچن باب خو مروفت خو هم یا بین مصر و لویر آکنجی ببن پاشی او چه بو یا یوسفی ویای بنمالا بابوی یعقوبی همیل مصر کن وبون و چنکی کروان یوسف سروک وزیر ملکی بو اوان باي خو هبو النك ظلام الدولة الوي سردمي هشتا يوسف يساخ بابوي يعقوب المصري مر وچونكي وصيت كربو پشتي مرنه جنازوي النك بابو باپيرتوي بيتا وشارتن يوسف يطارم باب خو يعقوبي برشامه والنك بابو باپيرتوي وشارت كرت يعقوبي اب مالو عيال ومان المصري وهجمارا وان روش بو روجي زيدت بو وبناوي باپير خو يعقوبي ادهاتنا نياسين ادقوتن اسرائيلي دم يوسف بويا عزيز مصري حكم مصري اتدست مصري بخدا نبو ملك اج هكسوس ابو وهكسوس ملتك بو اجلاي يوناني هاتبو مصري ومصر اخزبونا بندست خو وهر جاركا هكسوسا وبوزانين بيوا هكسوس معنى برازي داتن مصري افنوفا دانا بوسار اجباركو داگير كارت ولاتي وان بون ما قلت هر جاركا هكسوسا حكم المصريت كر مصريا ادقوتا مظنوان ملك ودم مصريا بخو حكم الخود كر ادقوتنا مظن خو فرعون هاتنا اسرائيليا بو مصري بهاتنا هكسوسا و يا جريداي بو چونك يوسف سروك وزير ملكي هكسوسيا بو اجبر في چنده اسرائيلي جي وكي هكسوسا البر مصريا ادگران بون هندي يوسف ساخ اجبر باشي وعدالتوي نفيانا مصريا بو اسرائيليا هشتا پیدا نببو پشت يوسف مري و صالو زمان بورين و مصري شيين هكسوسا اجوالات خو در بخن و ابخو حكمي الخو بكن نفيانا خو بو اسرائيليا اشكرا كر اجلاء كدي و اسرائيلي ملتك خود ناصبون باوري به پیغمبر هبو چونكي نفيت اسحاقي يعقوبي و ابراهيمي بون بل مصريا اوید گوتن قبطی و بوزانین ده بجین کلمه قبطی نافکه بو مصریت هاتا گوتن ملتا نکو دین وکی هندک هزرد کن مصری اوید گوتن قبطی هنگی ات مشرک و صنم پارز بون اف جدا بونا ادبیر و باورا جیدا اگر که سرکی بو ات پیدا بونا نفیان دا ات نافبرا قبطیت مشرک دا و اسرائیلیت خود ناز دا المصری نكا واقع مصر جهة ريدانا جيروكا موساي بري موسى ببيتن أبفيرانجيبو مجتمع المصري دو تخبون دو طبقاي بكاتبو قبطي أذا خلقي مصربون يأدخجه وفرعون أجوان بو طبقات دو إسرائيلي بون وأذا أدبياني بون السردم الدجمنة مصرية هكسوسا هادبون مصري ولي آكنجي بون وأذان وكي مصرية صنم ند باريسين لو مصريا ابجاوكي كيم بري خدانه و گلك جاراجي ايهانوانت كر اسرائيليا نخاصم الزانايت وان اوید كتاب الديني دا اتشارزا بو اكدو اتگوتن باپير ما ابراهيم دمه هاتيا مصري و مظن مصري يوي سردمي وياي جنكاوي ساراي جي بسطينتن مزگينيك دابو كو اجدون دهاوي پیغمبرك مظن درابتن ملك مصري دل سردستي وي پیچ بت و او دم ينزيك بوي اف گوتنات نف اسرائيليا دا جلكا بلاف بو و دمكي گوتن گشت قبطية اوان هرزي رابون اف گوتنها جهن دم مظن خو فرعوني و گوتن از بني حالو مسألة اسرائيليا افنا او يهود بجنها هر الوان هياما مظن وان ابخوجي خونك ديت جلك بي تيكچو اتخوي دا ديت اگرك جلاي شامي وتهات و دگهشت مصري ادبربو خانيا ابتنه مالت مصرية بتهات السلطن و چل مالت اسرائيليا نتهات اسپيدي خون خوب بو خلق كوچ كي وگرا هندك زانا و خيفزان كا گوته اوه اوه يا اسرائيلي جد بيجن ظلمك دش نافون رابيتن ملكتا دل سردست وي خراب بيت والفيري چيروكا موسى پیغمبري صلاب سربن دست بيت كات گهدارت هجا دم فرعون مصري اوه كنافي وي درست ند قرآن دا و ند حديث دا بوما نهاتيا وگران دم فرعوني او گوتنا نخوش اج خيفزان كت خو گهل بوي بريار دا هجي بچي كت نف اسرائيليا دا ببتن بري خو بدنه اگر كربت بيتا سرجي کرن و اگر كج بيت بيتا هيلان و ارمانجويش في بريار او بو
ري الظلامي ري الوي ظلامي بقرتن او اسرائيليت بجن ديتو بيتا پیغمبر اجلاي كديفا كچك ادهلا نساخ دا كيف بخوبي بكن و خدامينيا وان بكن هذا او خطبو يا فرعوني بخو و بو فرعون تبشتي خوشي داناي اد تعامل دا ادجل هفركت خويت سياسي بل چا في خطي فايدة فرعون مازن نكر فايدة فرعون بچيك جي نكر و ناكت هرچا بيتن بري ام قسطا مالا ديكا موساي بكين صلافت خود السربن و بخلقي ومالي اگهدار ببين مدويت بناسكا كورت بدين فرعوني وكي اد آياتك دا اجي سورة القصص هاتي دم خداي مازن امرت كت إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين هندي فرعون بو ايكش فان مازن الدنيا بو اويت الجور دا بري خدنا ملاتت خو قضا مازنيش قستا كفتيا لبا و كرسيك بوي ماي اجبير كركو جلك ديت وكيوي وجويب هسترجي السرعيني وكرسيك الرينشت بون بل بونما دفنخو الخلقي بلند كر و ايكمين هزري خل سريداي او بو قد از نوكي في خلق دي هميما از اج السنسلة خديمة يعني نسابة الهي بخو دس نشان كر بوچي قوتي از نوكي خلقي هميما چونكي مصار يا منه هو قوت خلقي و ابخوجي ملك منن ونادى فرعون في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون جلي ملت من ما هي نظن أب مصر همي ملك منه مادام هو أزجي نيف خديكم نا بوشي نيف خديش هم بلنتر أزم أنا ربكم الأعلى وجمن بفتر هما تشو خدي نينن ما علمت لكم من إله غيري لا دفت تشتك بيمن المصري هم يتشي نبيتن خوهين اتمالت خدا چنابت هزراكي بكن اگر او نبيتن يا من دستير پیداي ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ملتي چه برسف دا فرعوني چوا تقبلا في غرور و كبرياء اويكر اپراستی گاوا مروف ادبيجيتن ملت كان يا مروفي بفي بيفيت ايتن ملت ما ملتك هبو فرعون جيب ترصد ين هزراكي بو بكت فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ملتي چه حالي چه كركي بازي بو فرعون كفتيت نافدا و بو دلخو هاجوتي السري فرعوني چيف نشان دا و قوتي اي ملت من يخوشتفي بخو ايكش دوا هل بجيرن هوا ازو الدنيا و خوشيت ارزان ينجي سر لدان اوان قوتي اي سروكي هجا ماتو و هر تشتكي تبجي بس ريكا زكي وجور داتر الماء نايتا جرتن فرعوني قوت مادام هو قد بظانن از خوده هوما قوتن خوده ما سر جافا ابتني شرط ما بجهبت اجويري وفا مشكلة نينا هما بلا خوده ما تبي ما چد المكفت عافي وجعل اهلها شيعا رابو ريزت ملتي جيك فكرن شكر حزب كاني داري خست هر ده مروف العردكي كرنا حزبك نافو نشانك السر دانا ابتشندها اوي ابتشناف كير نظا ندير ابناف الديمقراطية والتعددية الحزبية بيت المهم فرعوني ظانين اخو همي بكارينا ادجيك فكرنا ريزت ملتي دا ويديت حزب كاني باشترين ريكا بوبجي اينانا في ارمانجي لا عرف النظام داري خست تشتي هنجي نيارتيت نافدارا فان حزبا دا داري خست و ريبوان خوشكر كوب منا افسر اسطوي ايكفا الشينا بحث فرعوني وفساد حكمي بكن نورا بلا بيكو دفا مجيل ببن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني فرقا وأحزابا هذا هندك بو أج فرعوني نكذا قصة مالا موسى بكين البايتخت المصري الويسر دمي دا بظن كان ديكو بابتوي بري بوناوي وحتى بويجي ادتشحل دابون قهدارت هجا عمران ايك اج ظلام باشت اسرائيليا بو الباجير فرعوني دجيا بابي بابيريوي ادقوتن اللاوي كوري يعقوبي بو كو ايكش برا بابت يوسفي بو يعني برايتو يد بابي بون صلاف السربن يدكو دجال يعقوبي هاتينا مصري عمران
او قرآن ناویب آشکرا اینای خودان مال و عیال بو و خانیوی المصری اد کفت سر لیوا ریبار نیلی او ادبر باجیری را ادبوری جنکا عمرانی او ناویوی درست اد قرآن دا نهاتی خود کرم اد گل کربو و هجمارک عیال دابوی اجکچو کرا دم فرعونی بریار دای بچیکت اسرائیلیا بکجید و بریار خو بجه اینای و چند سالکا کرک کشتین مصریا دید بفیرنگی چو ظلم نامینن شولا بوان بکن رابون اجمازن خو خواست سالک بچیکا بکجیتن و سالک بهلیتن بو خلامینیه فرعون البریان هات الوی سالا بچیک تیدا نهاتینا کشتن خود کرک دا جنکا عمرانی ناویوی کرا هارون جرادی دم دیکا هارونی به حسیای هر وکی دیتشتک هبید بهناوی گلک پنگ بو چونکی سال او سال بو یا فرعونی بریار دای کرکیت اسرائیلیات دا بین کشتن و او ده ترسیا او کرک ببید دم نشانت حملی السر جنکی دیار بوین خوش خلکی و در کر و جمال ندر کت دا در و جیران بصحبت او آگهدار نبن و بحث و نگهین زیروانت فرعونی و خود وصا حس کرد صحبت او بلاف نبو حتی جوان دانان او هاتی جنکا عمرانی هنا تبدیف هندک جنکت باوری را دا بوی ببن هاریکار و بو بچی که ببن دا پیرک گاوا بچی که خدانای و در کفتی کر بهناوی زیده پنگ بو و ترساوی او بو وکی هرجار ظلامت فرعونی بین و مالتوان تفتیش بکن و بچی که ببن اینا خود وصا اخسته سر دلوی که صندوقه که دپی وکی تابیته که بچیک چیکتن وریسه که دریش پی وگیره دتن چیگا و ترسیا یان هاتا گوها که ظلامت فرعونی یان زیروانتوی یل مالت اسرائیلیات گرین دارابتن بچیک خو کتا اتوی صندوق کدا و برب لیوا ریباری دا بردتن و لای وریسی پا عردکی وگیره دت که و ترس نما با دا وریسی کشتن و صندوق زفرینتن و کره خوشی انتدر اتبیشن روژه که بخافلتی و هندک ظلامت فرعونی ابنک مالاوی و هاتن اجترسا دا و جلازا دا و کره خو کرا اد الصندوق دا و تریباری دا بردا و جبیل کر سری وریسی پا عردکی و گیره داتن یان جی پا عردکی و گیره دا بلی باش نشداند حتی ترس بسر دا بوری الجهه هرجار زفری دا وریسی بکشتن بلی چد بینتن نوریس و نبچیک پیلت آوه ید دجوار بچیکی و ید گل خبری و اصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين نخشترين و تنقافترين دل ديكيه دم بچیکی و اجبر سنگیت ایتا برن و لیت ایتا وشارتن و جا نظانیتن کانش ساخایا یانجی اجمریایا آيات بجتن وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني دلوي خالبو اجهر تشتكي وعادات الدلية اگر فيانا تشتكي ين كسكي جهه خو تدا كر دلي همي دستسر كتن وجهي بو تشتكي ديناه ليتن لو اسبيدو إفارا دل اجبحسي وأفيني ظلنا بيتن العين تبصر من تهوى وتفقده وناظر القلب لا يخلو من النظر دل دیکا موسای خالی بو دنیا اب همی خوشی و نخوشی تویه بهای خو النکنما اب تنه هزرا بچیکی خود کرد تو بیجی چلی هات بید پیلت آوه داعیره یانجی یب سلامتیه اوان پسیارا و گلک دی ید ببرسف دلیوه ایشاند و زیده تنگاف بو الهندک دما ادگوتا خو دارابم درکف مناف باجری و بهمی دنگ خو گازی کم گلی خلک مصری ادهوارا من ورن آوه کره من بر بله کره چه مانه کس نظامتن وی کره که هی پشتی هنگی اگر هاتو خو کره وی هاتا دیتن جی و هندک خودان خیرش آوه در خست جی مصیری وی دبیتا چه مانه دب دست زبانیت فرعونی ایتا کشتن و جا فایده چیه الوی دمی خود وصا حس کر دلی وی مکم بکت و تجی باوری بکتن کو کره وی ده زفریتن بحث يا هروكي دنگك اشكيراتي الدلوي يد ايتا قهود بيجيته ابخم نكذا كوريتا دي زفريتن باورياتا بخده بلا اجهند مزنتر بيتن كونا خوشي صصد بكن دلي ديكي چجارة دروي ناكت بچي كي بدافو ازمان تفال دوسي هايوي يه بيهزوشيان اب صندوق كا خويا بچيك و
جور داد گل پیلت آوه هات خاره او ابخو نتچو هیزکا بیتو خیبو نبرچاو او پالوه دا و بو جهه که دست نشان کرید بر بو کیوه هات برن بو قصر فرعونی بخو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين هتبرن بو قصر فرعوني فرعون او اذا دسي هيذا اف بچيكا اجترست ويدا هاتيا وشارتن اذا چيا ما دل ديكي هو قد بوي اذا او ريكا يابو هاتيا ديتن بله قدر خودي اتكاون دا وصايا حسكري چيگا و فساد و طغيانش حدي زيدا بو او بخو فيروس نمانا خو دتناف خدا هلگريتن و تغذية كت تند جارا مديتيا گاوا روشا ظالمه كيد ايتن کرسی کاوی هر پوان دستات ایت در نشیف کرن یت کس پیدا و ایوارا بود هاتن لیدان اگر خودویا زیفا زرتکه کی بو خلکی دیار کتن گلک جارا وی ایکی اب دستت وان کسات کتن یت کل سر سفراوی زرتکی هاتین اب خودان کرن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بری موسی هاتدان بو قصر فرعونی اب چرنگ اد بیجن الویروجا دیکا موسی اجبیر کری وریسی باش گریدتن و آفه صندوق کاوی اب بچیک و بری کچا فرعونی ادگل هندک بردست کو خدامت خو چوبونه سر لیوا ریباری نیلی اوان هندید صندوق کا بچیک ادگل پیلت آوه یاد ایت پاشی پیلک آوه او صندوق پلای وان و هاوید خود دا بیجی ایکی او دست هاویتا بروان فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له اوان صندوق جاوه هلاند ادبيجن كسي جرات نكر صندوق كي فكتن قوتن حتى ام ادبين نك خاتين القصر بسم الله الرحمن الرحيم آسياء فرمان دا صندوق بيتا فكرن قواهاتي فكرن ديت بچيكا كي سهيوي يجوانو دمگش يتدا ادقاوه دا حجي كرناوي كفتا دلي واف حجي كرنا تشتكي فرو بيتفيبو دا ببتا او چكي قدر حسكري به براواني اجوي بچيكي به ازمان بكت كيف خاتين جلك بهات اكسرش صندوق اینا در و بريار دا بيتا کار کرن و جهه که خوش و تنا بو بيتا آماده کرن او منتك بو خوده ادگلوی بچيكي كري لو پشتی هنگی اب نيزيكي 40 سالا خوده اف منتل بير اینا دم قوتيه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني مرتبك مزنا خدي بجيت عبدك اج عبدت خو من فيانا خو هاويتتا ابسرتدا بردا حتى همي لشتا ذجرتي چند اسلوبك فريدة الشينا بجتن وأحببتك بجيت وألقيت عليك محبة مني اگر خدي حج ايكي كر خلق جي دي حجكتن جنكت قصري اج خاتينا مزن بگره و حتى خدامش هميا بچيكتر دم موسى ديتي حجي كر فرعون قاف زفر يمال بچيكه كي صافا ديت پسيار كر اوكيه جنكاوي قوت روناهيا چاوت منو تايا اد بجن هنگي فرعوني قوت يا چاوت تايا نا چاوت من هر وكي فرعوني فيا بريار بدتن كو اف بچيكه بيتا كشتن لو جنكاوي هي فيجي كرن و قوتي قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا كشتنا بچيكو مزنا البر فرعوني ودستكاوي اج آف وخارن بصناهي تربو آسياي قوتن نكوجن كيد زانتن بلكي فايدة متدابيد ينجي بخو بكينا كور چنكي او يا بكور بو فرعوني هيفيا وبجه إنا ودستيري دا كو اف بچيكاب من تساخ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون ووزير خو هامان ولشكر وانجي همي اد حسابات خدا ادخلت بون وانهزر كردشن مواجهة قدر خودي اب بريارت خويت بخير كان قوتن كوركيت اسرائيليا ديكوجين دا او قوتن بجه نايتن يا اود بجن باپیر وان ابراهیم یا گوتی وان نتزانی اگر قدر خودی هات دی آگیر وان اجده من بردته اوان بخو اب دستت خو اتناف مالا خدا اف بچی که اب خودان کر دا صباحی دمه اد بیت ظلام بوان ببت دجمن و جه حسرته ليكون لهم عدوا وحزنا بچیک ما اد مالا فرعونی دا گاوان ویای نوکیل سر بدانن
اتبجن كيشا فرعوني قوتي نافيوي ديكينا موسى ومعنى موسى اب الزمان وان افيا اويش اوفي هاتيا هلاندن وكيب عربي بجن المنتشل من الماء قافبويا دم شيردانا بچيك جري هندي هاتنه كو شير جنكاك القصر بخوتن نخار بيفا محتل بون نجريه بطل كت نجي قبيل كتن شير كسي بخوت علاج جنكا فرعوني قوتا هندك خداما هرنا ناف باجري سحكني چي جنكا بشير هوديت موسى بدنا برسنجي قافا قبيل كير شيره ايكي بخوتن جنكيت جل خوبينن بلا ببتا دادوكاوي خداما ابياوي كر بل تشتي اوجه حيبتي بوين او بو موسى قبيل نكر شير جنكا كابتنه جي بخوت نزيك بو خدام بهيفي ببن و بچيكي بزفرين نقصري الوي ايفاري دايكا موسى ببهن طنجية حسيا ادفيا بزانيتن كانت چب سري بچيكي وي هاتيا اوي آوه بري اينا قوتا كيچا خويا فاما هر اناف باجيري بو سحوسيا گوه خو وچنه كانه تو چش برای خو نزاني كيچكي گوه داريا دايكا خو كر الباجيري گريا كولان چو چنه هاتا گوها ديما هي قصة بازارا باجيري كر الوي دم خداما موسى اینای سیکه دا پسیارا دادو که بو بکن و نزیک بو بهیوی ببن و بزفرن خویش کا موسى اتوی جهی رابوری دید قرا بالغه کا جنکایه خو نزیک کر دا بزانتن کانه صحبت چیه پسیارا هندکا کر اوه چیه گوتن حال و مسالت بچیکه کی اوه نه دلیوی گوته هبت نبت اوه دی برای من بت رابو بنک وچو سویک بر خدای دا کس چه هزرا جنکن نیاسی زانی برایویه اینا گوتا خداما از بجنکه کت کفم ورن ده نیشه ودم خداما گوت ده یالا باتو حتی وگاوه الکیوه بوی کچک کفت براوان حتی مالا خو نیشه دای و او بچیک و برنه نک دایکا خو گاوا خداما موسى گاوا وان خدامتن موسى دایا اف دایکاوی بیکو بزانن اف دایکاویه موسى دو خو هاوتا پاخله و شیر و خار حتی تیر بوی و بدنگ بوی فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون پشتی خدام زفرین قصر و صحبت خو بوجنکا فرعونی وگرای خاتین گوته هرم بجنویجن که بلا بیت قصر النکمه بیتن و بچی که مب خودان کتن ام ده پیش و هندک ماری دینه اوان داخاز خاتین گهانده دیکا موسى جنکا خودان باور بو اتزاني جوك ايشوي القصرت مزنايه هي اجوان جنكا نبو يد زينة الدنيا چاوال طاريد كان وبمظاهرت ورمتي بيتا خاپندن نقوت اوه خوش دليفايا بومن دي چم قصر فرعوني بينم اولوي رجيم فقيري بلا بس بيت از جي دي ايدي بما خدان خدام اگر ويفيا با اتشياب صانهي في هميه ابدست خوفا بينتن بل او دل باورياب خودت ده بيتن كل كيخو نادت بقصر فرعوني ديكا موسى قوتا خداما از جنككا خدان مالو عيالم از نشم مالا خوب هلم ودقل هوا بيم بجنا خاتينا خو اگر وي بفتن از دي بچيكي وان بو اب خدان كم بل المالا خو جنكا فرعوني البرهات راتبك بو تخصيص كر وهمي بيتفيت بخدان كرنا بچيكي اجخارن و فخارن و جلكا و دياريا بو دست سر كرن يان بو بردست كرن وفي رنگي خود موسى الديكاوي زفرانت و چاوتوي ابديتناوي رون كرن موسى ابشير فيجن کا خدان باور هاتا اب خدان كرن و صالت ايكي جي خو ادوي مالا خود ناس دا بوراندن پشتي هاتيا شير وكرن زفراندن قصر فرعوني لنك آسياي و بنازداري الويري هاتا مازن كرن اجويري ويفا و حتى عمري وي جهشتيا نزيكي 6 صالة قرآن و حديثه تفاصيل حياة موسى صلاة السربن بما نفا جرينا هروسا توراة جي ابتني حلقة دوي جي موسى بسرهاتيا كشتنا ظلام قبطي دست بيتكات ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان وحتى الدماء يا آياته الفيري چند پسیاره کد اینا اهلی خستن ارلوان صالتها همیا هرش بچیکاتیا خو و حتی موسى او ظلام قبطي كشتي يبشتي دليفا كي دي چيروقاوي فجرين موسى اف صالت جي خو همي ات مالا فرعوني دا بوران بون يانجي پشتي بويا نيف ظلام مالا فرعوني هلا بو
اگر موسى ما بیتت مال فرعونی دا اری موقفی وی چبو اجوی ظلم و تعدایه یاکو فرعونی و ظلامت وی الاسرائیلیات کر اوی ازمان خوش وی چنده گرت بو یان جی هندک جارا برگریانت کر کو براوانیش هجارت اسرائیلیا بکت پشتی هنگی موسى يان بنا مال فرعوني يان خلق مصر اتظاني اف جحيلت مال اف جحيله هاي كنت مال فرعوني دا هاتيا مزن كرن اسرائيلية يان بصراحة شو برسفت مكم بوفان بسيارا منينن نكا موسى يبويا ظلامك تمام جيوي نزيكي 3 سالانه ابزانين تيجهشتن و جامريه هاتيا نياسين النك خلقي هميه روجك الدان نيفرو دم حطافت شارية وكولان اشمروفا خالد بن موسى هتناف باجري ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها هتناف باشيري اشكيفت هات نصا بلكيش قصر فرعوني اوات كفتا اجدر في باجري هات ديت دو ظلام يشرى دفانت كان هيك جوان قبطي بو يدي اسرائيلي بو وهنجي تشتكي جلك طبيعي بو سرا تشتكي تشنه هيك قبطي هيك اسرائيلي بكوجتن يان تعداية لبكتن يان مالي ويجي بصينت چونكي اوج ملت فرعوني نينن و اسرائيلي نش ملت فرعونينا و اوي قبطيش ملت فرعونية نوكي اسرائيلية اوت كس نظاني تنشكيفة هاتينا هي قبطي دفيا تعداية لي اسرائيلي بكت قواي اسرائيلي ديتي موسى يشوي فتت كيف ويجلك هات هوارد خو جهاندنه الفي وتناف برا دو كيفانا دا تبينيك ما هي اگر هنگي موسى هشت المال فرعوني بتن ويهج مارتي بتن ايكش حاشية فرعوني اوي اسرائيلي دا چوا هوارد خو جهينته و بيجيته بلاوي ظلام قبطيش من فكا يعني تو بيجي براوانيا موسيش اسرائيلي خالد وي يتشيري خالد موسى يتشيري اگر هنگي موسى نزاني بتن كو او خوجي اسرائيليا تو بيجي هنگي براوانيا موسيش اسرائيليا تشتكي هندي بلاف بت حتى ظلامك اسرائيلي السر شارعكي هوارد خو بجهنته الفيرجي ما تشو برسفت بنبر تظلمك اسرائيلي السر شارعكي هوارد خو بجهنته الفيرجي ما تشو برسفت بنبر تداس دا نينن ظلام اسرائيلي هوارد خو جهندنا موسى بنكوان فهات ديت اوي قبطي ادفيتش قسطة تعداية اللي اسرائيلي بكت انا هندي هند بهناوي طنقبو اجفي ظاهره يكو هروج المصري ردة دست خدا باش و هندی جهاتی کل مکل ظلام قبطی دا موسى مروفه که گلک بقوت بو قوتاوی بتنه تمت یا 10 ظلام بو وکی ده المدین بو مدیار بیت بو چی ظلام قبطی ابوه کل ما ایکو نم ناکویتن و رحت سرده چو مقصد موسى او نبوی بکجد ابتنت ویا پیچه که وی پاش ولی بدتن لو هردگاوه دا پشمان بو قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صحبتا كشتنا ظلام قبطي المصري بلاف بو كسي نظاني كي كشتيا چونكي الويدمي اج موسى وي ظلام إسرائيلي بفتر كس الوير نبو ادقل هندجي دل موسى يبطرز بو وكي قرآن بجيتن فأصبح في المدينة خائفا يترقب ظنايب نافودنك ابن كثير بيجيتن فرعوني هنجي نتظاني موسى بني إسرائيليانا بل موسى بخو أفراستيات ظاني لو موسى تترسيا فرعون ظلمت خو بظنن موسى هفالوان يكشتي في جاببا تحقيق قلبكن وبظنن موسى بخوجي اج إسرائيليانا وبرافاني جوانت كات في جا نخوشي بجهنه رجديف دا موسى هاتا باجري دلوي يبترز بو الدور خود زفري پاشی هندیت عینی ظلام اسرائیلی او دوهی وی هاریکاری بوکری افروجی شرع قبطیه که دید کد گوای اسرائیلی موسى دیتی هوار کری موسى بنک وچو و لی خوری الاو اسرائیلی خوری گوته تو چند مروفه که ری برزایی پاشی موسى دست خدا پاش دا کل مکی لی قبطی بدد او اسرائیلی هزر کر موسى دویتن کل ما خوب دانتوی چون کلوی حیتن تاول جار اینا بطرز و گوته موسى ما تدفت من جيب كجي وكيتا دهي ايك كشتي قفا ظلام قبطي افقوتا اجي اسرائيلي قهل بوي بازدا وخو جهان دا كوچكا فرعوني دا في خبر خوش بجهنته اي فرعون ما يمظن من ظني كي ظلام ما دهي كشتيا موسى او تاعت مالا خدا بخدان كري دهي سرا اسرائيليا كي ظلامك تكشت ونزيك بو افرو من جيب كجت اف خبره الفرعوني نخوش هات
لود گاوه دا مجلس خو گیره دا و بریار هات دان موسا بیتا کشتن دا جرأت بو اسرائیلیا السر قبطیا چه نبت مروفه که هر تجوات فرعونی دا خود وصا حس کر بو موسای مسخر کر دلیوی ما بو موسای و دگل خو گود مخابن سلامه که وکی موسای حصا ارزان بیتا کشتن لو زی خوب موسای را گهاند و گوته ای موسا فرعون ظلمت خو پیلانه که دجیتا ید گرن وان البرات بکجن وجا بخو در کذا موسای شیرت وی بجهینا بله دکی وچتن او بخوجی نزانید موسا اتریک و ربارا دا یه نشارزابو چجارش مصر در نکتیه کیوه بچت کیوه نچت ابتنی ریکک ویما ریکا خوده دستت خو سر افراس کرن و گوت ربی نجینی من القوم الظالمین ای خدا تو مج ملت زوردار ملت فرعونی رزگار بکه اب طرز و اج مصر درکت اب لای روش هلات وچو 8 روزا داره اج سیناء درباز بو و گهشت جیریا شامه اتنافبرا حجاز و شامه دا باجره که هید بیجن مدین او باجر بو یه بری هنگی خود شعیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو خلکی و هنارتی موسی گهشت نزیکی باجر مدین دید کومکا شوانا السردر بیره که ید کوم بوین و هر ایکی پاس خو آفدا جوان و وتر دو کچک دیتن خوش ظلاما ودر کربون و پاس وان ادگل بو اش طبیعت موسی بو یه خود او السر چکری قد تحمل ندکر مروفه که هجارو به دسالات ببینتن و دست هاری کاری بودرش نکد ما نه هرش بروی طبیعتی بو او افرو در بدر بوی موسی زانی اف هر دو کچکه جی اتهاتین دا پاز خو آفدن بله اج اخلاق خوی تازه و نویتن ململانه ادگل ظلاما بکن و اف شوانه جی اج اخلاق خو یه نتازه نابج نخو اف هر دو کچکه ات ضعیفن دا ایکش ما پازوان بو آفدتن موسى ابن كون وچو وب ادب و گوته هوا خيره هين الفيره وان گوتي حتى شوان هميت شن ام شني خنزي كي بيرت كين و او افا اجبروانت مينتن ام اتدينا بزيت خو اتبيجن حلانا كي مزن هبو 10 ظلمات كر و اتدانا غاوا شوانا افدانا باز خو ابديماهي اينا او حلان اتدانا سردري بيره هر دو كيچك داچن او افا اجبروان ماي دنا باز خو چونکی او نتشیان حلانی راکن و هنده آوانی بخودر بخن هر دو کچکا اف چنده بو موسای دیار کر و چونکی او هر دو کچک اجوان بون ید خودان اخلاق و برل سمعتا خو و انویا بو وی ظلامی دیار بکن که او بو کیف نهاتینا برپازی لو گوتن لا نسقی حتى يصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر باب ما بیره میره که پناف سال و چویه یعنی هر وکی واند ویا بجنه ام ناوين يتشور ظلامات كين بلش مجبورية باب ما يبيره و ام ادبي براينا الفير موسى ديت واجب السروي دست برداي برانبر وان هر دو هجارا نراوستيد اینا بنك بيره وچو او حلان 10 ظلامات كرو دانا او يبتنش سردري بيره قلدا بازوان آفدا و جاركا دي ويبتنه حلان زفران ده سردري بيره و پشتی زاني شوله هر دو کچکا ابوينما خو ودر کرد چو بن سیبرا داره که بو بهن ودانه حالوی گله که نخوش بو او حفتیه که بتنه و به خودان الغریبیا یه ریکت برید برسی و بخواست به کس و به خودان هر وکی به خودانی آوان هر دو کچکا بیراوی البه خودانیاوی ایناوه اگر اپوی و هات هاریکاریا هر دو کچکت هجار بکتن باب کیفت ایتن هاریکاریاوی بکت چو بن سیبرا داره و دستت خوب بلند کرنه بروی یبتنه بویوت ایتن هاری کاریاوی بکت و گوت ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر ای خدا قنجیتت گل من گلکن بله هشتا از یه هجارم هشتا از فقیر بردرگه تمه اوه ادب پیغمبرا ادگل خوده نگوته ای خوده بو من فلان تشتی بکه و فلانی نکه نه اوه نه ادب پیغمبرانه هجاریا خول برچاودانا اعتراف بلاوازی خو کر اجویری ویوه او دزانید چیا باشه و چنه هاو جناکتن موسا بیجد گودار تجا ادبیجن کچککش هر دوا دنگ موسی گهل بو دم خوشکاندی بو خوده زانی اف مرو غریب نخل که ویدوریه و یه پیتوی هاری کاریه بله شرماوی رینه دای بچیتن پسیارا حالوی جه بکد هر دو خویشت زفرین مال افروزی زفرین بابوانی پیرمیر ادوی چنده اجبر في چنده حیبتی ما و عجب گرتی بو و پسیارا وان کر
کنه بوچی افرو سازی زفرین اوان چی رو که خو ظلام بیانی بو وگرا پیرمیری جی وکی کچا خو دل ما اپوی ظلامی و اینا گوتا کچا که خو هر بیجه بلا بیت مالا ما بلکی ام بشین هاری کاریوی بکین فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ايكش هردو كيشكا زفري ويجهي يمسالماي البنداري اجريفا چونوي تدازاني أفا كيشكاكا يا خودان شرمه و جنكي اگر خود شرم كر بيتا باراوي اج آخفتناوي اجريفا چونوي ديزاني يا شرمينه اشريفا چونوي موسى زاني هاتناوي نبو كاركي نشهجيه كيچكي داوي پتر پشت راست كتن كويا باقجه گوته باب من يتخازيتن تببينت دا حق زحمتاتا اب مفاديتي بدتاتا نخوشي بلا چنتيا گران جيبت ديماهيك هر دبو هبيت پشتي في دربدريا اوه هشت روجه موسى كفتيه اوه هوالك بو پیدا بو دي پیچه که خماويل سرسفكت بله دی چاوا گهیته باجر یه مزنه و خانی لیت مشنه راست اوه کی چاوی حاضره بله کی چا کابتنه الوینی ورویه او ظلامه کی بیانی وکی موسای اجد چولی پیک و بزفرن و بین بچنا مالا پیرمهری خلق دی بوچه بیجن موسای باشد زانی کو سرمالش همیا بقدرتر لنک کچکه سمعتاویه و اگروی سمعت نما مرن بوی اجوی جیانه اپرحمتره موسای دزانی کو جنک دمت کفتن و مقصدام اب کتناوی نمان سمعته اگر کت سی کتن ادگل دا یتهین کتناوی بخو و کتناوان یت او بوین کو دیکو بابت وینه و کتناوان یتوید بن کو عیالی وینه معنى نمان سمعته لعنتك اجتماعية اگر بربو دهمنا جنككي چنه سي جيلت مروفا دي بي اينا صوتن اج حرصا موساي السر سمعتا فيكيچكي قوت از مغداركي بريتا ديچم قوات ديت من ريكا خو خلت كر بركاكي ابويلا دا پاوجا يمالا هولي دا ازب نقفا بچم و خلت نبم اب فيرانجي موساي صلافت خود السر بن قستا مالا بيراميري كر بسم الله الرحمن الرحيم گهدار تجا بری امسر هاتیا موسای وی ظلامی یکو دبیتا خزیری وی بو هوا وگرین یاد جه خدای اموی اب هوا بدینا نیاسین گهدار تجا باجر مدین اوید کفتت نافبرا شامه و حجاز دا خلق و عرب بون خود پیغمبر خو شعیب صلاف السر بن بوان هنارد بو دا بریوان بدتا باوریا اب خدای که بتنه شعیبی عمرک اتنفوی ملتی دابر بلقت نشیا و بین تسرکه دیماهیه و پشتی پیغمبر وان چل سرخونه هلای و چوب دست و نهاتی خود امر دا عرتل بن پیت وان وی ملت به باور بیت هجاندن و همی بینت برن شعیب وکی بارا پتر مفسرت بیجن السردم ابراهیمی و لوطی بو یعنی بری موسی پیغمبری او هاتبو چونکیت نافبرا موسی و ابراهیمی دا نزیکی هفت بابا یتهین اجویت اتزانین کود ویتن چنه اتنافبرا موسی و شعیب پیغمبری دا نزیکی 500 ساله هبن لو اب هزرما چراستی بوی گوتن نین اواد بجیتن اف پیرمیر موسی المدین دیتی و چویانک شعیبو خدانت و گوتنت بجن پشتی خود ملت شعیبی برینه هلاکه او خدان باورت گل داماین پشتی هیامک زفرین مدینه و جارکا دی باجر آوا کرن الویر من و خود عمروی یعنی شعیبی درش کر حتی گهشتی سردم موسایی الویر پسیاره که مروفت گل خود کت باشا مادم او مروف شعیب پیغمبر بو و خلق باجر جی او بنیت باوری پی اینای اری چاوا همیده چند پاز خو آفدن و هر دو کچت پیغمبر خو هلن الدیماهی بهاری کاری او تشتکی بر عقل نینا معنایت درستر او ام بیجین اف مروف موسا چویه نکل مدین شعیب نبو باشه اگر شعیب نبتن پادکی بت قرآن ناوی بو من نگوتیه سفر التکوین اج تورات محرف ادبیجیتن اف مروفا یبدونا بو یثرون و رعویل و هذا ایکش زانایت باجر مدین بو یهاتیه و گرانج هندک صحابیا و تابعیا کو اف پیرمیره هیوینویش بنا مالا شعیب پیغمبر بو هرچا بیتن موسی هاتا مالاوی
پشتین یاسینیت نوبر هر دو دا پیدا بوی پیرمری جو موسی خاص چیروکا خو بو بجید موسی جی سرهاتی خو ادگل فرعونی بو وگرا و گوته نکه از ابدستوان بکفم دی من کجن پیرمری گوته لا تخف نجوت من القوم الظالمین نترسا تجملت زوردار رزگار بوی دستی وان ناگهیتتا و او نشن چون خوشی بگهینتا موسی هیامکی بمیوانداری الوی مال ما بلی موسی جد زانی و خلق مال جد زانی کوماناوی اب ویرانگیت مال دا تشتکی بر وقته و چونکی هر دو کا پیتوی پیکو دو هبو موسی به مال چونکی به مال بو و مال اب موسی چونکی مالا کا بسمیان بو اینا مبادره جکچکی هات و جن اگر یاتر عقل بیتن بر خدانا کا واقعی ده بیتن او خوش کا خویا دی گلک جارا نچارت بن پاز خو در بخنو البر رزق خو راوستن و اف چنده هندک جارت بیتا اگرت کلیوانت گل ظلامت بیانی اجلای که دیوه خوده او بوهل گرتنا وی باری نداینه جنکا اج خوشرم بیتن و خود خو بنیاستن دمینتن پاشا ات مملکت خدا کو مالاویه و ناچیتن ریخ البرخلکی سارکتن الکولانا ایکش هر دو کچکار روژه که گوتا باب خو توی حال مد بینی و تو تزانی ام چند نخوشیایت بینین ازو خوشکا خو بوچی تو اج موسی نخوازی کو کار مالا ما بکت برام برکریه که او ظلامه که قویه و امینه و ظلامه افرد صفت النکهبن باشترین کسا افوی کاری رابط ابن عباست بجیتن هنگی بابوی گوتی تو چت زانی کو موسی افهرد صفت یلنک کچکی گوتی موسی روژا پازم آفدای ویبتنه او براکر یکو بتعدای 10 شوانت شن راکن و گاوا از چوی ما ابدیفرا دا بیتا مالا ما گوتا من از ده بریتا چم و هر گاوا کام من رکا خو خلط کر برکه کی پاوجا لای درست داله بچم گاوا پیرمری اف گوتنش که چاخو گهله بوی موسی گلکت چاوا دا مازم بو و دگل خو گوت اف مروفا نبتنه اجهجی هنده یا مروف حوالین یاوی بکتن نه مادام هنده یه امین و دهمن پاقجه اوه یشهجی هنده یا مروف خزماینی جی ادگل بکتن چونکی مروفه که هنده یه پاقش بیتن خوده ده خیره جدتن گاوا موسی هاتی انک اکسر گوته اینی اريد ان انکحک احد ابنتی هاتین على ان تأجرني 8 حجج فإن 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين گوته مدویتن ایکش وان هر دو کچت خو بدمتا پیش هنده و گوتو 8 سالا شول ما بکی اج خو اگر تکرن 10 سال جی او جنکتایا من نوید زحمت بوتا چکم موسی برهاتو گوت ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بلا اذا عقدك نفبر منو تدا من فيا ده 8 سالا منم من فيا دها وجبير نكر خود بك شاهد السر في عقده لو قلت والله على ما نقول وكيل الفير دو راوستيان تكورت مدقل في سرهاتي يتهين راوستيان ايكي كان چا ديكو باب چاوت خو الجنكك دقرين بو كره خو ومحاولت كان هندك شروط محدد النكهبن هر وصد فيتن بو كيچا خوجي الظلامة كي باش بقرين وقالك جارة الصحابية پیغمبري صلاة السربن ایک جوان دم مروفه که باشو خودان اخلاق دیت با دا چیت بجیت من کچکا هی از حست کم بین مروفت ایک و چنده چو شرمو که ماسی تدانینه راوستیان دوی دم ام ظلامه که بو کچکا خو یان جنکه که بو کرکه خو ادهل بجیرین ادفت بری ما بری هر تشتکیل اخلاقی و دهمن پاقجی و امانتی بتن جوانی مروفی ترناکت و مال دنیای و مناصب جی سعادت و کیف خوشی بو خدانی چناکن او ظلام مروف کچا خود دت و خزمانیه ادگلت کتن او منتکل مروفیت کت کونا میسا مروفی ادپارزیتن معنا مروف دویتن ابچاوک بلند بری خو بدته نکو بیجیتن باش او فرصت العمره اف خشیمه کت یلپت من دا ازوی باش اب گیوشم دم ام اب ویرنگی اد زواج گهشتین زواج النکمه بو صفقه تجاری هلی بابوی هزارا زیده کتن دیماهی چلهات پسیارا اعزب و عوانسا بکن دا چیروکت غرامیت عنتیکه هوا گهله ببن او فتنه یا پیغمبری صلاة السربن بحث جیکری دم کرم کری و گوتی اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أفي ظلام مديني قاوة مساديتي أوزاني جحيلك دهمن باقجو خدان أخلاقه اكسر خزمايني ادگل کرو وی دا خاص کر و نگوتی با اوه بومن کماسیه و چاو از که چاخو بدم مروفه که بمال و حال. موسا 10 سالا مال باجر مدین النک خزیر خو شوانید کر و شولوی بو ابسر و برد کر دم هاتیه مدین عمروی 30 سال بون. گاوه بوید 40 سالی و پشتی عقداوی و خزیروی بدیماهی هاتی ادگلوان هر 2 سالت زیده جی یدکو موسای هاوتی نسر عقده ادبیجن موسا اب خریبی حسیا و دلچوی بزفریتا ولات خو دستیری اج خزیر خو خواست و او جنکا خو و دگل عیال خوی هیرجی و گریا مصره و پریفا دمی گهشتی دفر سیناء الوی جهت جای طور ادکویته مزنترین سرهاتی موسای اب جاوت خو دید او سرهاتیا جیناوی همی تک دا گوهارتی سرهاتیا هل بجارتناوی بو پیغمبرینیه و بچرنگ اپرنگه که اکسر اجلای خوده و بری ام ادگل آیات قرآن پراوستین دا استحضار وی مشهد مزن بکین ام حزد کین گوهداریا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بکین دا بو مسالو خدانا برای خو موسا پیغمبری بکتن هر وکیوی الشوا معراج العسمان الشش دیتی. امام بخاری اج پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم ود گوهزیتت بیجیتن من موسا دیت یعنی الشوا معراج ظلامه که دریج و زراف بو پرچا سریوی یا حلی بو و هندی یه دریج بو يعني هندي موسى بجنا خوفا يدريج بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشبیهاوی بظلامت ایجاخ شنوء ذکر و یزانایک و اوه ایک ایجاخت یمنی بو السردم پیغمبری صلی الله علیه وسلم و بدرجی ظلامت هاتا نیاسین فعشیرتها هر روصات هندک حدیث دایاتی که موسی مروفه که اسمر بو و زیده یشرمین بو حتی حدیثه که دا و بخاریش ابو هریره ود گوهزیتت بجیتن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت موسی مروفه که هند شرمین و خوب پاراستی بو جلد لشوی کسی چجارا ندید و مقصد بوی گوتنا پیغمبری صلی الله علیه وسلم اوه وکی محدث اتبیجن الوی دمی تشتکی عادتی بو ظلام بچیت سر آوه و البرچاو سر خوب بشوتن اتنافبرا دکی وانا دم مدوید بیجین وکی وگاویجی السر لیوید بحرا بویا تشتکی عادتی بله موسی هندی ظلامه که شرمین بو الدیف وی عادتی ندچو هرچنده هنگی تشتکی درست جیبو و تصرف جوی بر ملتی وی ازمان دریجو سرهشک دهنده که گود کات در حقاوی دا بلاف بکن و بیجن چرم موسی یه گریه یه پنی بوی لو ناهریتن ام چجارا ببینین پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجیتن خودوی روزه که بو بنی اسرائیلیا دیار بکتن کو چراستی بو به بختیا و نینه لو صحس کر موسی چو سر لیوا آوه که دا خوب بشوتن جلکت خو ودبیتن یبسر و جلکت خو یبسر و ایخستن دانان سر برکی پشتی خلاص بوی و درکتی اپن نکوی بری و چو یه جلکت خو داناین سر اینا خود معجزه کل سر دستا پیدا کر او بر اپن ریو چو و موسی دا ابدیفه حتی بویرنگی گهشتی جهکی کو کومکا اسرائیلیا لبو گاوان موسادیتی اوزانی جلدویه بعیبه گوتن خوده به بختان نهلیتن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجیتن اوه دم خوده امرت کت یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وت اگر هات نخاره و آیتی و یتوکی ودات بجن جاره که پیغمبری صلی الله علیه وسلم مالک اتناف برا هندک صحابیا دا لیک وکر اینا هندکاج منافقا گوتی مبستا محمدی ابویلیک وکرن کنار خود نبو گوتنا وانگهشت پیغمبری صلی الله علیه وسلم ایناش قهر دا دمی وی صور بو گوت يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر خود رحمت موسی ببتن اوی اجوی پتر نخوشی دید بو و صبر کشا اجوه همیه بو مدیارد بیتن که موسی مروفه که شرمین بو و گلک یب صبر و تحمل جبو السر مجیهشکیا ملت خو اد حدیث انسی دا یکو معلوم او امام بخاری و مسلمی و گو هستی حدیث معراج یا تدهاتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اد بیجیتن پاشی امچوین عسمان ششه ممروفه دید جبریلی گوت اوه موسی صلاف که گوت من صلاف کره
اینا گوتی بخیر بی پیغمبر چاک و برای چاک گوت گاوا از جبوریم وی کرا گیری هندکا گوتی بوچی تو دگیری گوت اسید گیریم چونکی جحلک پشتی من یه هاتیه هنارتن هجمارا امتاوی ید کو ادچنا بحشت هجمارا امتا من پتره و چروکا موسی گل پیغمبر ما صلاف السربن دم نویش هاتینا فرض کرن یا معلومه نکه دالبابت صحبت خو بزفرین و حوالینی موسی بکین صلاف السربن دمش باجر مدین زفریا مصری مگود موسی و جنکا خو و بچیکت خویت هیر پیگ و هاتن و قستا ولات خو کر داره حتی گهشتیا دورا سیناء اتناف برا شامه و مصر دا السیناء چیای که پناودنگ هی ات بیجن طور دم موسی گهشتیا نک وی چیای شو ابسر دهات شو کسر و سقم بو موسی و عیال خو اججیای درباس بون هاتنا لای روش آفا یعنی لای مصرفه الویری موسی ریکا خو برزکر و ادویتش بیر نکین موسی او بو جارائکی بو اج مصر در کفتی و یه نشارازا بو پریک و ریبارا هزیت خو بکن الشوکا طاری یا تجی سر و سرما الچولک بردریای و جنکو بچی که دست مروفی دا مروف ریکا خو برزکت دی حال مروفی چه بیتن موسی تنگاف بو نزانی بکیش لایدا بچیتن یان جی چه بکتن السر ملی خوی راست زفری بریوی کفت قیبله کو باجر بیت المقدس بو جاي طور كفت لا يوي يراسته وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر لا يروش آفا ما بست لا يجيايا يعني الولاية كد كفيت الرخ مصري روش آفا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة الفيري الوادي الأيمن ما بست أو نهالا يكد كفيت لا يراسته موسى أبنك جيايفا او نهالت آيات كاديدا بحث وهاتي بالوادي المقدس طوا وهندك مفسرت بجن طوا نافيوين هالبو او اتكفت لاي راست موسى ما قلت موسى ريكا خو برزكر ابلاي تشايفا بري خدا روناهي كمزن هاتا برچاوا يا بتر بر عقل او روناهي ابتن البرچاوي توي ديار بو يعني كسدي جوان يتكود جلوي او روناهي نديد موسى قلت بچيكت خو امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون يعني هن أب من الفيجه أزي آجركي دبينمش لا يتشايفا دبنك وچم بلكي از خبرك الويري قهل ببم يعني الدوريكي چونكي أو ادبر زبون ونظاني كيش الريكا درسته يانجي چنه بلكي بزوتك آجري بوهوا بينم آجركي بي بكين وخو بي گرم بكين بري عدد بو الدشتي و چياجي خلقي ابشاوي آگرك هلد كر دا ريفنك الديف بچن و ريكا خو برزنكن موسى هزر كر اف آگرجي دي جوان رنگ آگرا بيتن لو قوتا عيال خو دي چم بلكي خبركي ادگل خو بينم و بزانم كيجلا دي بري ما دتا مصري موسى ابنك آگري وچو ديت يجداركي بلندت بيت الوي جواندت كافيتا روش آفاتشاي الهندافي نهالة طوا السري هزر كر آگير بربويا داركي ابنك وچو و چند پیگاوكي نزيك دبو عجبياوي پتر ليتهات افتشيا هر وكي روناهي نا آگيره اگر نه بابوچي دار ناسو جيتن چند آگير جي بلندت بيتن كسكاتيا داره يا زيدتر ليتتن افتشيا گاوا موسى نزيك بوي عجبترين ريدان قومي خده اب مزنيا خوفا يا نئتا تخيب كرن كرم كر او بخو ادگل عبدك خو مروفك والاش همي هزوشيانا آخفت بله آخفت مانا تكريمك مزنة بو جنس بشري هميه فلما اتاها نودية اب فيرنجي نودية يكو لغوية عربت بجن المبني للمجهول نودية هاتا گازی کرن خدان گازیه یه مجهول نبو خدایه چونکی پشتی هنگی گوتی یا موسی اینی انا ربک خدان گازیه یه معلومه بله چونکی کیفیتا وی گازی کرنه البرعقل بشري يا مجهولة ودي مجهول جيبتن آية فعل بصيغة المبني للمجهول قد فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك از خدايتما
إني أنا الله العزيز الحكيم معنى مثلا ناقرة مثلا شند مزنترا يوي هزرد كر از خداي تما العزيز يخدان شيان الحكيم يشول بنجيه هنچ تصورت كان حالة موسى نفسي اتوهي دمي دا دي چاويتن گلک جارا دم مروف مناجات گل خودت کتن هندي هنت مروف بخوشي و راحة نفسيت حسيت مروف خوش بيرفت كت اد چيتا عالمكا دي عالمكا خوشيت دا بحواسا نئت طام كرن في جاپا هن چد بجن اگر اف خدايا ابخو المروفي بيتا كرمي و او بخو برنگا كي بتني او بتزانيتن اد گل مروفي باخفت و بيشت مروفي وألقيت عليك محبة مني ينجي وأنا اخترتك خدي قلت موسى إني أنا ربك هندي أزم أز خدايا تما فاخلعن عليك هردو نعالت خبيخة بريتو بو بيش فبي بوش يا ربي إنك بالوادي المقدس طوى تويل نهالا طوى يا بيروز جهك بيروزة نيا هنده يمروف بالنعال وبچي تسر پشتي موسى نعال خو اخستي و بيش وچوي خدايوي خطوط العريضة يتغازيوي بودانا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إك إنني أنا الله لا إله إلا أنا دو فاعبدني سي وأقم الصلاة لذكري شار إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أزم أو خداي بتني يأجهجي كو حكمي بتن عبادت ونخاصم نفيش كو مزنترين عبادتا ادفيد بوي بتني بيتا كرن پاشي راستيا دنيا يجيبو ديار كر هندي دنيا مالا كسي نينه برهند ناكويتن مروف خوبه و ابواسينتن مالا درست آخرته او آخرته نزيك مروف جبير بكت و جاء موسى هشيار بي او كسيد باوريه اب في روجه نئينن بلا تتسردانه بن اگر تجي وكي وانده كوي پاشي خدای مازن بری تکلیفاوی اب پیغمبرینیه بکتن ویا بوی برچاف کتن کو خوده او يچل بر آسه نبتن و گاواتش تکویا ده بجیت ببا ده بیت بلا چند البرخلكي يب زحمة غريب جبيتا لو أمر كر وما تلك بيمينك يا موسى أي موسى أو تشي دستي يا راست دا قلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى دم فيانا ايكي جه خوت دل مروفي دات كتن آخفتنا دجالجي دل بر مروفي شرين بتن لو قوتنا كا بچيك بلا چندا بچيك شي بتن قوا مروفي بفيد بجيته دي گلک درش کتن دا خوشیا آخفتن درش ببتن موسى تشیا بجیته اوه گوپال منه و برسف دایا تمام بیتن بله گوتنا خود درش کر گوتی اوه گوپال منه دمی از پریوت شم از دم برخو و از بلگی دراجی پی ادوارینم بو پازخو و هندک شول دجی از پی ادکم بله پسیار نبو و همیه جهاتیه کرن خودی ویاوی آگهدار بکتن که اف گوپال دست ویدا دبیت مزنترین نشان و معجزه السر پیغمبرین یاوی لنک خلکی قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قلت أي موسى قوبال خب هافجا ويهافت ديت بو شهمارك مزن موسى عجب گرتی بو اوه چیه؟ چاوا چه بو؟ ترسک مزن ات دلی ویدا پیدا بو لو باش کی زفری و خوش مار مزن دیر کر و ویا برافتن فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب بل اتقافدا غازي هاتي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين نترسى بو پیش ورا تدي أمين بيش خرابيه موسى پیش وچو خد أمر كر خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى دست خوب هاوجه و نترسى دي وكي برز فريد پشتی موسى كوريا ماري گرتي جاركا دي بو گوپال پاشي خود فرمان لیکر کو دست خوب بکتا ادبریکا خدا و بینت در پشتی فرمان بجه اینای بر خدای دست خودیت وکی هیوا 14 شویه گش دکتن بی چون ساخیل بن اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرهب یعنی اگر ترس بوتا چه بو دست خوب دان سرسنگ خو دلتا دی راحت بیتن اول دنیشان بون خود نیشا جاوت موسى دان دا باروی السرسفك بيت فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه
إنهم كانوا قوما فاسقين. معنى أفهردو نشانة يتپرده در بوهندنا دا فرعون دستكوي باوريه ببينن. فرعون بل فرعون موي فرعوني چد گليك هيا أمر لها تكرن اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون او اوه 10 ساله تا پشت خدایه پتریت سر پی خدا چوی زیادتر طغیان یا بوچه بوی. ای موسا متوی هل بجارتی دا بچی گازی خود بگهینیه دا بروی ابدای باوریه. موسا بچت گازی خود بگهین تا فرعونی. فرعون او بری 10 ساله بریار کشتناوی دری خستی. فرعون هشتا مایا هشتا دفش طغیان نبردایا. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أي خدا از الترسم أو من دراوين دربخن بهنا من طنق ببت وأصمان من نجريتن وجا هارون براي من جي بدت جل من دهاري كاريا من بكتن أزمان وی اجیه من رهوان تره پشت هنگی وان طولکات ستوی من دا از ترسم او من بکجن. دراوستیان مدگل و گوتنا موسای هنه. ایک موسا ات آخفتنا خدا پیچه که وطما ازمانوی رهوان نبو ود اگر اوه چنده داد بجن جاره که دم موسا هشتا یه بچیک القصر فرعونی آسیایا جنکا فرعونی موسا ادهلاوتن و یاری پید کرن. فرعون پرخوه و بو اینا موسا کرد کوشه دا. موسى ريه توي كيشان. فرعون عصبي بو وقوتا هندك زيروانت خو ورن ذي بچيكي ببن بكوجن. جنكاوي مهدر بو موسى كرو قوت نيه بچيكا پلكي اش قصبكي جيك جداناكتن و اگر تو باور نكي اب جربي نجي. فرعوني بياوي كر پلك و قصبك كرنت آمانكي دا و دانانا بر موسى. موسى پل را كر دانا سر ازمان خو لو پشت هنگي ازمانوي گران ببو. و دا اتكادي دايا هاتي موسى قوتي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني يا ربي تهندك ازمان من رهوان بك داوت آخفتنا من بجهن اینا خود هندک ازمان وی رهوان کر و اگر دعا کر با ازمان وی همی چه ببتن دا همی چه بتن هندک گرانی ات ازمان وی دا ما بو. لو فرعون لعنتی هندک جرا نباوری اینا نخو بوی چنده و گیر داود گوت ولا يكاد يبين يعني نزيك موسى نشتن يا دلخو بأزمان خو بجتن. بسم الله الرحمن الرحيم. راوستيانا دوي اشقوتنا موسى دمقوتي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اد ايتا زانين كو موسى بري اش مصر در كفيتن مروفت خود نياسين وتزاني برايا كي هي نافي هارون اد بجن هشتا موسى الطوري خود پیغمبريني بو براي هارون يجي فريكر اجبركو خود قوتي قد اوتيت سؤلك يا موسى. پاشي بري افلقاء فريت بديماهي بتن خود بيرا موسى الهندك جوان نعمتا اينا يتكو هرج بچيكاتي دگل كرين هر وكي دويا بجيتي توش بچيكاتي پارستي و افرو بيفشي دي يپارستي بيو نطرسا. لقاء بديماهي هات موسى زفرينك عيال خو نبويري يبيچوي. موسى بعيال و زفري مصري ابچرنگ كيفا چو دمي گشتي مصري قرآن پرده بوما اج سروي چنده نرا كريا. ديارة چكار لسر چيروك نينا لوا مشهد دي چيروك الكوچ فرعوني دست بيت كات. موسى فرمانا خدای خوب جهينا قصد ديوانا فرعوني كر دا غازيا خود بگهينته ادوه چونه دا موسى يبتنه نبو برايوي هارون جيد گل دابو و افچنده پا اشكرات ايتا زانين ج آيات قرآن وكي آيات سورة طه دم فرعون بجيت فمن ربكما يا موسى. اجوه چندت ايتا ورگتن كو دم موسى زفر يا مصري هاتيا مالا بابخو دا او براي خو هارون بيك و اب مهمتا خراب بن النك فرعوني ديكو بابت موسى هنگي مابون يانا برسوا و چنده ند قرآن دا ند حديثا دا نهاتيا. نكه کرم کن دا پیک ول دیوان خانه فرعون مصر حاضر ببین دم دستیری بو هر دو پیغمبرت خود موسی و هارونی هاتیه دان کول آماده ببن دا بزانین کنه چاو هفرکی اتناف برا ایمان و کفر دا هاتا کرن کوچک یا تجیبو اجمازن و کنکنت مصره السر دیوان فرعون السر عرش خوی مزن یه بچیک یه مزن اتجاوت خلکی دا یه بچیک اتجاوت موسی و هارونی دا یه رینشتی بو بیکتویت لاستیکی اب سروکاتیا هامان سروک وزیر همی ات بن فرعونی دا سرشور ات رینشتی بون مگوت بیکتویت لاستیکی
چونکی همی او بون ید فرعونی لدیف دل خو اد اینانو تبرن اکبتن جیجوان روژه که خو ند اینا سر هزرا خوشی خو بجیت فرعونی کوفیکاتا خاره همی وکی دیکوری الدرجیا کوچ که ات دانای بون فرقوان و کرسی کتوان نبو السری موسای خو برای خو ابوان دا نیاسینه اوی دا خاز مقابله یا کری معنات ویتن او دست ببکت إن رسول رب العالمين ام ازو برای خو هارون قاصدت خدای همی عالمینه خدای ام يتنارتين دا غازي اوی بگهینینتا بری فرعون دا خازا توضیح بکتن اوی گوت ان ارسل معنا بني اسرائيل دست خو اجسر ملت اسرائيلي الراكة بهلا آزاد ببن و بجهنما دادي چونا ريكا خود بكن دا خازا كان نياب زحمت بو البر فرعوني مجرد بريارك بدتن بجتن جلي زبانية من ريبدنا اسرائيلية بلا بجهن موساي و جوالات ما دار كذن مثلا دا بدنگي بديماهيتن و چه ضرر ندگشتوي و ولاتوي بل نبويا جارك رموزت كفر منطق الرحاتية فيها بيتن چجارا الدل و نایتن دا خاسکرت ایمانه اب آزادی بهنا خو بهل کشن خو دیر جوان و جهوان جی فرعون اوی حتی افرو ایک نتویریا تیر بره خو بدت سر و چاوتوی نکه ایک بیتو بجیته هو بکه و هونکه و او ایک اسرائیلی بتن و او اسرائیلی بت یکو فرعونی پنان خو مازن کری اوه چاوده چه بیت قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بر خوب دانا منطق جاهلیت دم وربادانت اخیتت آخفتن دا و دوید خدانت ایمان را کشیت الصراعات جانبی و هامشی صحبت ایمان و خوده و پیغمبرینیه دا خاص جی یا روحن و اشکرایه شینا خوشکوک بجیت یا نخوشکوک بجیت نه فرعون رابو درگه که دی فکر یا شویو ابهند دی موسای لی فکتن یا خلکی دی جی فکت دست بکار اینانا چک جاهلیت یه بردوام کر استهزاء و تحقیر اسلام خوازا گوت اری تو چی حتی تو ودا خوازا مزن اجمن بکی ما تو ناوی یه مبخیرا خو اب خودان کری و مزن کری ما تو ناوی یه چند سالکات مالا مدا مزن بوی و لسر سفر ما رابوی پاشی ترابوی تا اف قنجیا اجبیر کر و تا او کریا تا کری مروفك تجمع كشت وتراوي موسى نشوان كسايا يتقنجي جبير بكت يان اعتراف بخلاتي اخو نكت موسى يقولي فعلتها اذن وانا من الضالين راستا من او شول كريه تجد بيجي بل تشتكي مقصود نبو بدستي بو ازي خلت بوم ففررت منكم لما خفتكم قضا ازج هوا ترسيايم كوهين المن نبورا اسبخ الرفيم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الصالحين خدای من زانین و شل بنجهی دامن و اذکر مایکش پیغمبرا پاشی موسی ویا فرعونی و خلق دیوانوی الراستیه که آگه دار بکتن اگر موسی ظلمه که اجملت فرعونی بدستی کشت بید فرعونی بصدا و هزارا ظلم اجملت موسی کشتین معنى گناه موسی هر البریاوی نایت هجمارتن اگر فرعون نانخو او دای موسی بکتا چکی و بدتا برچاوا ادویتش بیر نکتن وی ملت موسی همی بخویت کرین عبد پشت هنگی ما فرعونیش بیر کرد چون موسیت مالاوی دا هرج بر ظلم و ستماوی بو بلا بلاخو اج موسی و ملتوی وکر با دایکو بابت موسی نانک هبو بدنه موسی الهیویا سفر فرعونی نما بو اف گوتنا همی موسیت ایک عبارت دا کم کرد وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل الفيري هجتا فرعوني بيجو بلاجبو شد استادان نما رب صحبت قهارت قال وما رب العالمين قلت أري رب العالمين شيا اف بس يراوي ايكش دو تشتاد جهينت يان فرعون زيدا ينظان بو يان جي زيدا يأحمق بو يان جي هردو بو خداي عالمي چيا بو تشت بعقلت ايتا قوتن ما رب العالمين بو يبعقل كيا ات ايتا قوتن من رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسى قوتيهن عرض عسمانا وتشتت ناف برا هردو قدت بينن رب العالمين خدايا وانا او اي او همي داين فرعون چه بيجيت
بجی تو دراوت که اوه نخدایتا داینا من ید داین کس باور جنا کتن چونکه الکوچکاوی هندک پیرامرت هین بیراوانت ایتن دم فرعون هشتا نبوی جهلا ويا مركب جي بعلامتا وكيا هندك جي افرو نجهشت بوي حدي بيجتن عرض عسمان بريكا صدفية تشي بوين ديت باشترين ريك بوي او خلق ديوانه اب آزرينتن قال لمن حوله ألا تسمعون وي هوا هجنينا يتشد بيجتن قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسى قوتي نبس هندا او خدای از جد بجم خدای هوا و یه بابو باپیرت هوا یجی فرعونی ملت خوصات جهان بوکو اوج نسل الهایه اف دروا مازن یاکوی و بابو باپیرتوی اوه هنده سالا کریت سر خلکی را موسی دویتن بساناهی پیچ کت ادویتن او نهلیتن اب چی رکا هبیتن اب مناسبه کو موسی بحث بابو باپیرتوان کری فرعونی بخوب دلی وزانی کو رنگه که دی یه آزریان بو خلک جوات چکتن اوه موسایت بجیتن بابو با پیرت هوا همید خلط بون ما بو چی فرعون و نقطه بخو استغلال ناکت دا کربت خلکی پی جموسای وکت گوت فما بال القرون الاولا باشه اوید بری ما چوینو مرین بابو با پیرت ما همی باده حالوان چه بیتن خونه او همید خلط بون موساب آرمان جوی حسیا لو بفيرانجي برسفدا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى او تشتي تو بسيار جد كي اد كتابة كدا كو اللوح المحفوظة ينفيسيا نلبر خداي من برزد بيت و نجبيرت كت ديسا سرتيرا فرعوني بريكت چود دستادا نما اب علامت دانستاندن و مناقشه ادگل موسى فايده ناكتن چي تشتي ازد بجمه داويته بخم او يه برسفكا وصادتن من بدنگت كت اگر بفيرانگي صحبت وكشيتن نكو او بشيتمن خلق ديوان جي هارينا كن مانوي او بوديكوري داناينا كوچكي وصايد فيركرين كو ما يخو اتشو صحبتا نكن دفت خو الديوان فرعون مازن زنجير كان بناوي طنق بو اج مناقشه وعادت النظانايا قاوت مناقشه دا چيز بون دست بقوتن تسقطوا ببختيات كان قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ياري واستهزاء زائدا درو ببختي يساوي منطقة جاهلية الهميجه هميدما فرعوني قوتا بيكت خويت لاستيكي ببورن قوتا ظلامت كوچكا خو اف پیغمبری بو هوا هاتیه فرکرن اوه یاری و استهزاء یچوایا لمجنون صدصت يدينا وأذا درو ببختي كس نبو بجيت أزباني أذا هندا صلاة أم موسيت نياسين ما تشديناتي جناديتيا حد إيكيا وبجيت يدينا بلا موسيت شقوت قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون يعني أجرهن بعقل بن نقوتي أجرهن أتدين نبن قلت أجرهن بعقل بن برخو بدنا تعبير خدان إيمانا قوه خو بدا قصد ظلامة ديزاني أو چكسن تجار فرعون هندا يبهن فره نبويا أدقل معارضي أذا ويفي جاري خيرا فيا ديماهي بوفي مقابلة بدانتن أب چرنگ أب رنگك فرعونيوي ديار بكت قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين دريش نكا از فهم ينظانم تو إلهك ديش بلي من بخو بنياسي ديتا هاومت گرتي خانه دا معنوي دست هاوت اللغة تهديد و جفا موسى پشتی ديتي قوتن كارت فرعوني دا ناكتن دست هاوت إعجازه قال أولو جئتك بشيء مبين قوتي باشا اگر من تشتكي اشكرا ادگل دا هبيتن بوتا فرعوني قوتي بينا نيشا ما بدا اگر توش راست گويا بي اینا موسی گوپال خوهاوت میدانه بو شهمارک مازن فرعون السرجه خوش ترصدا ولرزی هر وصا صحمك مازن كفت دلت خلق جواته موسی دست هاوت ماری جارا کدی بو گوپال دست خو کرد بریکا خدا و اینا در وکی هیوی گش کر و البرچاوت همیا زیده سپی دیار کر جارا کدی دست خو کرد بریکا خدا وکی بر زفری گوت اول دنی شانت پرده درن خدای من یه داینت گل من دا داهین باوری بینن کو از هنارتیوی ما
بله او دل خود طاری کربتن معجزه و نشانت مزن و اشکراجی قد کاری تناکن. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. اها فرعوني قوت جواتخو شني منظاني موسى تشيا وبوچهاتيا اوا سيرا بندك شارزايا ونساحرك عادية جنا اجوي نوعية او محسن ساحر عليم يزانايا اتزاني ديچاوا خلقي خابينتن وتسر دابت باشا هاتيا چه ارمان جوي چيا قوتي يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يعني أفعيني واتهامية يا همي فرعون الهمي دمو همي جها أبدي في هفركت خوفتنن. فرعون قوتي موسى وبرايخو يتهاتين دا انقلابك السر من بكن آرمان جوان نخوده و ندينه دستك يكا سياسينه ادوين بناوي ديني سياسة خود دجي من بريفا بن اف اشاعة فرعوني بريكا دزگهت خويت اعلامي الباجي ريجي بالافكر حتى اف آخفتنا لسر ازمان گلك ببغاء اجي هاتا وگران قالوا كي قوت ديولانكو كريگرتيت فرعوني چو قوتن إن هذان لساحران اف هردوكا موسى و هارون دو ساحرن كارو كسب وان سيرا بندية آرمان جوان هردوكا جي يا أشكرايا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما واندفيت ابسيرا بندية خو عرض هواش هوا بسطينا آرمان جوان او آخا ولات ما يبيروز داگير بكن ويذهب بطريقتكم المثلى وان البر الرباز هوا يا بيروز يا مثالي نهلا واندفتن انقلابك بكن وحكمي بجوهرا بل جهدارت خوشتوي عيني وبليليا يا حتى افروجي امد بينين فراعنة بملتت خو يتمبتلي لدن قوة دو كسد خو نفروتينوان الجهكي سرد خدانا ايك فرمان دي اتدان بين جرتن ابچه ابهجتا الخيانة العظمى يان التآمر للقوى الأجنبية لضرب المصالح الوطنية يان بترب صراحة العمل لقلب النظام تشتكي عن تكايا باشا دو ظلمت بيچك يدبي حرس وقوت دي چواشن هنده قدر زيروان وعسكر وشرطة وحرس خاص ومخابرات واستخبارات وحتى دماهية دي چواشن اوان هميا بن بركن وجهنا سروك رجيمه وانقلاب السركن يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره اها اذا بوهندي هاتي اذا من حقيقته بوهوا ديار كر اذا فرعوني هو قد فماذا تأمرون في جاهين چه امردن شني فرعون مظن اج خلق جواتت خازيتن كو باغون و چاوا امري بدن كنگي وان امركايا حتى بجن يان فرعون دفيا بوان ديار كتن كو حكموي او موسى دفيتن نهلت حكمك ديمقراطية يتجي عدالته ها برخو بدنه بريارك هند خطير او نادة حتى مجلس الوطني يان مجلس الشعب تصويت السر نكتن قالي جواته هنشد بجن ام چل موسى برايوي بكين بجرين ابكوجين يان هنشد بجن قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم قلتن ازباني مانتو يتبجي موسى وبرايوي ساحرا مادام هو مسألة يبصنا هي ولات ما يتجي ساحرة وساحرت زيادة زيرك ما يتهين نكات مهلت بدوي وبرايوي والباجير بلاف بك يان الباجير هميا بلاف بك بلا همي ساحر بين وتحدياوي وبرايوي بكن مسوگر او دشينا موسى واذا موسى البرچاوت خلقي همي رسوابو ايدي كزگوه خنا دتوي افكرة جلك الدل فرعوني هات لو تبنيا ويكر وقوت أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا. فرعوني قوتي جوانك بوما وخو بدانا دا ام هبدو طرف لحاضر ببين خلق همي بلا الويري آماده ببن وبچاوت خوب ببينن كان كيجما ديشيتا كي تو ابراي خو يساحر ين ساحرت ما اف لعبه يا فرعوني فيا براببتن نزيكا وكي وي لعبه لبتي افريكا ام ادبينين ياكود بجنه لعبه انتخاباتا ياكو خلق بي اد انا خاباندن فرعونك بچيك دي بجيتا هفركت خو كرم كان دا اموهين خو بيك وهل بجيرين
و بلا ملت دنگ خو بدتن گاوا هفرکی بسر کفتن دی اپویره که یا اود بشت ديمقراطيات و زانی کو کرسی که توی گیت کو السرناوی یان کرسی کو یا السرناوی السرناوی خود طابو کری دی اجبن ایتا کشان اکسر افرعون هی بچیک دی زنگل ترسلیدتن و بجیتن هواره ديمقراطيات یاد خطر دا دی چوا ایتا انقاذ کرن ادویت عسکر تدخل بکتن و لیلیت دبابا مسئله صافی بکن هجی باور نکد بلا انتخابات الجزائر يتبري 4-5 سال البيرا خوبين تفا داب زفرنا انتخابات فرعوني موعد هاتا تحديد كرن الروجا ججنه ياكد بجنه يوم الزينة الدانه تشتگه ام هميد حاضر بين بلا خلق باجي رجي همي بين آماده ببن هين بسحرة خوفا و ام بساحرة خوفا بو اوروش فرعوني مزنترين و زیرکترین ساحر الولات خو کم کرن ارکان الدولت جی همی حاضر کرن ادگل هجماره که مزن اج خلق باجری مهرجانک بو نسر دیار نبن جه فرعونی هاتا آماده کرن موکب فرعونی گهشت بری تحدی دست پی بکتن فرعونی کمبونک سر پی ادگل ساحرا کر او گوت هین باش بزانن موسی و برای خود ویتن بسحرا خو سحرا هوا بطل کن و ناوه هوا رش کن وجا هجياش هوت ايتن افرود فيت بكن وقد افلح اليوم من استعلى اوان شو قوتن باشا اگر ام شياينا موسى دي تشتكي دايما افي قوتن اوان جبير نكن دي تشتكي دايما فرعوني قوتي بلي نعم وانكم اذا لمن المقربين او نفسية خلق مملكة خو باشت ظاني قوت شي تشتي هوت فيتن دي دم هوا و سرهن دي جراهين دي بنا اجهفالت من يتنزيك دی بنش حوالت سروکی هوا زیادتر چدوید دی کرم کن هر نمیدانه بله هشیار بن سر ما بلند کن گواهاتین میدانه و رابری موسی و برای راوستیاین او گود که فرعونی تناف خلکی دا بالاف کرید در حق موسی دا وان دوباره کر گوتن موسی سیر بنده آرمان جوی او سحر خو سحر ما بطال کتو سحرش دست ما بینت در موسی گوتوان ویلکم لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى هلاك بو هوا بيتن دراو در حق خود دا نکن افا پیغمبرینیه نسحره دراوی نکن اگر ده خود عذابك مزن بسر هوا داینتن هر دولا هاتنا نیوا میدانه سيربندت فرعوني قوت موسى اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القى یان تو بهاوجه میدانه کانه چد گلته هیا یان امده ایکمین جار هاوین موسی گوت نخیر هین جاره ابهاون وان هاوتن بلی بری ابهاوجن اجبیر نکر وکی عادت دیولان کت مازنا که هندک تملق و منافقیه بو فرعونی بکن دا بلکی پیچه که آلیکاوان زیده کت فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون پیچه که دنگ خوب بلند کرنجی دا فرعونی بخو گوهلوان ببید گوتن سیند بهزو مازنیا فرعونی بتن زالو سرکفتی يتزالو سركفتي دي هر أمبين وان چهاوت گشت بو گوهت وان کو موسى گوپال خود هاوجيت اتبيتا ماركي مزن گوتن امجيب عيني ريكي دي ململانت گلكين رابون هندك وريس و گوپال اتگل خوينان و سيرا بنديكا وصالي كربو كودم بين هاوتن وكي مارا لبن اتچاوت خلقي دا سحركا وصابو خود بحث جيت كتود بجيت وجاءوا بسحر عظيم وجاهين هزر بكن دي چند يا مازن بت ترسكا مازن كفتا دليت خلقي خموسا ابخجي جي ترسيا ادقاف دا وحي بهات لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى نترسا تجوان دي بلن تربي چونكي خديت قلتا مروف خودان باور بهزا باوریه اجهمی کسا یسر بلندتر و سرفرستره اگر کافری چکه که پیش کفتی ات دستا دابتن مسلمانی خدای الپشته بله خدای گوتی از ده پشتوانیا ویکم یه پشتوانیا من بکت ان تنصر الله ینصرکم خدای ادهوار موسی هات گوته نترسا گوپال خو اویت دست تای راست دا بهاوجه ده سیربندی وان همیه داعیرتن و او چبو یا خود گوتی سیربندت فرعونی حیبتی من او باشد زانن تشتی سحر چیا و ی نسحر چیا او موسی پیرابوی سحر نینه اگر سحر با او دا زانن
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون حقی دیار بو اکثر سیر بندت فرعونی باوری په اینا خو بو خود چماندن و گوتن ما باوری په خدای عالم اینا خدای موسی و هارونی. خلق کنبوی و بری همیا فرعون و دستکاوی بخو حیبتی من اوه چیه؟ ما بو وی چنده سیر بند هاتبون فرعونی چه موقف ستاند و ساحراب چرنگ برسواوی دا. فرعونی گوتی آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فرعون قلت وي هن باوري بيد إينن بري أز دستيري بدما هوا أفا چواده چه بیتن اد مملكة فرعوني دا هندك هبن سربست هزرو بيرا بكن ديرش دست هلا داريا فرعوني أفا قد چه نابتن ما من چند جارا قوتيا هوا چه نابتن خو هن السر جهد خو خونه کشی ببینن اگر نه او بیتن یا از برازی اذا ولهات هن بیمن هزرت خو بکن نه هذا قد چه نابتن اف انتخاباتا يت ام برابوين نت شرعينا تزويريات دهات يكرن إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة أزباش هوت نياصم أفسير بندية أويا موسى نشا هوا داي هنجي هر عميلة وينا أفا اتفاقك بو هوا بيك وكري دجي من وهر اتفاقك دجي من بتكرن دجي دولتيا أوي بربتن خائنة وي خائن بت جزايوي كشتنا از ظانم هین یه وهمیت کن دا ترسیت دلت خلکی دا بچینن و بلبلت نف باجری دا بکن لتخرجوا منها اهلها هنجی وکی موسى برایوی ارهابینا دا بوها بجم هین لیفت بن لیفت ببن هین لیفت نبن ده هوا همیا گردم دستو پیت هوا جی وکم جی دبرم و هوا هلاویسم البرچاوت خلکی دا هین بزانن فرعون نیه هنده هین مؤامره لسر حکموی بکن برسوا أظن خدان باورا بوچه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. چند تشتكي عجيب إيمان قوجه خوت الدلي داد كات تو دي بيجي اف ساحرة ناوبون يدبرين كب دليفك تملق بو فرعون تكرود قوتي أئن لنا لأجرا چند استعلاءك مصنع إيمانة الدلي خداني دا بيدات كتن قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون خمنا كتن أي فرعون مظنياوي چنا البر مظنيا خداي ما هجيشتت ايتن بك بس باش بزانا تو نشي ما تو لشي ما پرت بكي گوشت ما قيمة كي و هستي ما بهيري تو نشي باوريا دل ما اپرويني قيدنا كتن ويبكا يا تدبجي هاتو چو دمکوجی دمش دنیای درخی بله جیان نبتنه اف دنیای یا کو تدبینی جیانک دیاهی الویره تو فرعون نابی ده عبدك ذلیل بی تو مروفش همیا کمتر دب ایک حسب انا حسب کرن هنگی حکم تنابتن فرعون لعنتی تهدیدا خوب جهینا او خدان باور همی کشتن و هلاویستن دا ترسب و خلکی چیکتن بله یاوی ویای چه نبو. بسم الله الرحمن الرحیم. گودار تجا پشتی سیربندت فرعونی البرچاوت همیا باوری ابدین موسی و هارون اینای و آمادبون خود یار کری بو خوگوری کرنا اتریکا وی دین پیروز دا و سرد خل برگف و تهدیدت فرعونی نچماندین خلق کنبوی همی حیبتی مانو گوتن اگر موسی و هارون السر حقی نبان سیربند و سازی خوب دستوان و برند دا خلق اج میدان وراوین دی کفتیت موسی اج اسرائیلیا هست بسرفرازیه کر پشتی خود پیغمبر وان بسری خستی بزاف وانت باجری دا خورتر لهات گهشت حدکی موسی و حوالتوی بو فرعونی و ارکان دولتاوی بو نجه ترسه
السری وان گلک خم جه نخوار پاشی بر خودان روش بو روش گازی موسای برافت بید و دبیت جه مطرسیه دمدین موسای باجری بوی راستیه که برچاو فرعونی داخازا بستنا کمبونه که مزن کر و همی مزنو پیش کش دولت و خواندن پشتی دانستاندن که دیر و دریج هاتن سر بحث خطر گازی موسای و ریکت برگریه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد قهداريا في قوتنا فرعوني بكن وجي عجب جرتي ببن فرعوني چقوت قوتا هفالو ديفلان كتخو ذروني أقتل موسى مادام موسى و غازياوي هندايا خطر وكيهين جد بجن من بهلن دا أزوي بكجم من بهلن یه نشارزاد هزر کتن همیا دست توی حشکی گرد بون و نت هلان او موسای بکجیتن و جایت بجیت من بردن داس موسای بکجم ذرونی اقتل موسا مانه هما توی بردایی گوتنا کسی اتسر گوتنا تدانینه ده هما کرم که تخصیریه نکه گوداری تیجا افرنگ گوتنا نشان چونه خودان خو و چوجه هاتناوی برچاوت کت دو مروف دلی کون ایک یدی دکتت بندستو پیت خواه و بینیل چکتن اوی پشتاویل آخیده بجتن کانم بردن داس عجبیا بین مسری هنگی اف گوتنا دبیتا نشان بخیری و چجه نهاتناوی اگر نه ماکی دستی توی گرد بون مثلا فرعونی جی هر او مثل بو گوت مبردن داس موسای بکجم بو چی ده موسای کجی نه گوت چونکی هبوناوی خطرال سر کرسی کامن نه گوت چونکی اگر خلک مصر گهداریاوی کر دش دیولانکیا من وبن نگوت چونکی هاتناوی نشانا چونا منه نه فرعونت خو پارس الچجهو چدما ابناو خو مصلحت خو یا شخصی ناخفن دا کس اتهام حکم وان بدکتاتوریت نکد فرعون بناو ملتی آخفت گو ترسا من اجوی ترسیه موسى دين هوا بجهريت دين وان بله ما دين وان نهر او دينه يه فرعوني تشكري بله بابوچ فرعوني ند گوتي از ترسم دين من بجهريت دا کس نبیجیتن بری خو بدنه بری فرعونی المصلحتاوی نه بلا خلق بیجن اشهدو بالله فرعون ما گلک دلسوزه چند دلویه ملتیفه سر خاطر ما فقیر و جارا فرعون دوی زحمت همیه باتن ده شر موسیو حوالت ویکت ابتنه دا مصلحتا ما نکویاوی تینه چد اب ویرنگی فراعین الهمی وقتا ملتت خو ادخابینن و تسردد بن قلت از ترسم موسى دين هوا بجهريت يانجي فسادت عرديدا بكت فساده ما شاء الله چند فرعونك جامرة چند دلوية فقير و جارت ملتيفا او بخو اش كلوفانكا سري حتى بني بيا فساده وش فساد زيدتر چجي چناوتن و يدبجتن موسى اش مفسدانه از ترسم او فساد العردي بلاف كت ابراستي تشتكي عن تكايا وكي وان حكامة ارهابي اوت افروب آگیر و آسنی حکم الجهان اسلامی کن و گاوا جامره که البرسنگی وان رابو گوت اوه قرآنت ناف برا موهوه دا حکمی پی الما بکن ده صافیرت انذار لیدن و کنگرت عالمی گیردن کان ده چوا مواجهه وان ارهابیا کن لا یکدید گوتنا فرعونی دای های مروف جی عجب گرتی تمینت اوی گوتا جواتا خو اینی اخافو از ترسم بری هنگی و هنگی بخوجی فرعونی تقول ملت خو از خدای هوای بلندم و نکایت بجت از ترسم وش که اج موسای اوی چو فوجت عسکریت گلدانه اوی بحمایت و زیروان و سیخور اج موسای ترسید باشا بوچی و گاوه وزیرکی مشیرکی بردسککی ند گوت از بنی کچاوا تو خوده مبی و تو ترسی ما خود ترسید بوچی ایکی اف گوتنا ند گوته برسف یا اشکرایه آخری او همیل دیوانا فرعونی مروف نبون بیکت لاستیک بون تعقیب خلق جوات السرقوتنا فرعوني تشبو وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ملتك أجر خد فيا بتا هلاكي ده هميا وكي ببغاء لكت مظنت وان چتهم بيربوان لبدن ده البرابنا جبا ويكت نافدانا بيتن بجتن أزبني چاوا ينبوچي عيني سليقة فرعوني ملتي وي سرشور دوباره كر از بني ماتو موسى و ملتي وي هصا دهلي دا فسادت عردي دا بكن و بري خلقيش عبدنياتا ين صنمتا ورگرن فرعوني قوتي ذروني اوان قوتي اتذرو فرعوني قوت ان يظهر في الارض الفساد
اوان گوت لیفسدو فی الارض عینی گوتنت فرعونی بدسکاری وان دوباره کرن و عادت مروفت مخدوعه یتچنه اوید خوب دیولانکی مزنه سر بلندت کن گاوا مزنه وان پیوه گوت یان اسلوبک ات آخفتنا خود بکار اینا دی بینی او جی همی دی وکن اگر خو دفخاره نکجیبت فرعون وکی ماسیل سر خو قبیل ناکد السر عردوی کسک هبتن بری خلکیش رکاوی ورگریت افقط چنا بتن اوه هنده صالوی و بابو باپیرتوی زحمت بفرکی و یابری حتی شیاین خلکی بخوب کن عبد اما وصب صانهی موسابت بجیتن خوده که دیه هی دویتن ام همی گهداریاوی بکین اوه نابید با چه بکت؟ گوتنا بترسی چو پیونایت تحدی جی یاش خویه منوی جرباند خرابتر لحاد چو مالویره؟ ایک ریک ما دست دا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون درمان هر اوهی ما بری نکب کار اینای بچی که توان شکر کاده کجین ده هجمار وان زیده نبتن و روش بو روش الکیمیه بدن و کچکا بو بخیریه و خدامینیه دهلین ساخ ام ابوه چنده دشینوان السروی انجامی کمبون و روی و جارکا دی وکی بری 40 سالا زبانیت فرعونی کتن ناف کورانا و دادو کت خوبه دانه اتناف تاخت اسرائیلیا دا پیخمت ابجه اینانا بریارا فرعونی جارکا دی اسرائیلی کفتنا دراوکی تنک بلی تشت وی جاره جدا او بو پیغمبر خود موسی اتنافوان ده هبو وی جاره وان سرک هبو الدورا کم ببن و دالهیت هبو وی جاره وان سرک هبو الدورا کم ببن و دالهیت خوبو بکن ملت اسرائیلی هاتنا نک پیغمبر خو موسی و گوتنه ای موسی بری تو بی نخوشی ادگهشت ما و پشتی تو هاتی جی هر او نخوشی یادگهی تما اوه چیه؟ هندک کسید کم باور اتناف اسرائیلیا ده هبون وکی افرو گلکیت وکیوان اتناف مجی ده هین هزرد کر دیچون دین خوده وکی سیرانه که یا تجی خیر و خوشیه همی هزراوان او بو گاورکا پیغمبر خو گرتن ادوید شو تنگاوی و گرفتاری نه اینا ریکه و بشو روش اتراحت و تنابن گوتن اوه عمل دیف ریکا خوده جی چوین او موسا پیهاتی بلد گل هنده جی نخوشی اجسر نخوشی بسر مداهات و او نخوشی بری جی گوتن السر ما رانبو پیغمبروان موسی اول راستیه هشیار کرن بوان دیار کر کرکا اسلام یا تجین نخوشی و زحمته گوتوان ای ملت من صبر بکشن و دخوازه هاریکاری بخوش خوده بکن اگر هوا باوریا که درست بخوده هبیتن خوب هل نب هیویاوی و او دیت هوا را هوا ایتن و هوا اجدست دجمنی رزگار کد و او کسی باوریه بخود بینتن و صبر بکشتن خود دی ابسر اخیت اوان پیا موسی کر گوتن ما خوهلا بهیویا خوده فا ای خدا تو ده هوا را مبی و مج کافر رزگار کی یا ربی تو مبدست ملت ظالم نجربینی ملت اسرائیلی صبر کشا السر نخوشیا مزن هیا مک پیوچو خودویا هندک نشان دی بدتا برچاوت فرعونی و ملتوی هفت گرفتاریت مزن ایکل دیف ایکب سرواندا اینان باران جوان برین و آوان نیلی کم کر اف چنده بو اگرا پیدا بونا خلایه ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین یا دوی فقی و درامت وانجی خود برکت جیرا کر همی پیچ بو هر تشتکی چاند با ند هات بری و چپه و ند هات تنگاویل سروان زیده بو گوتن اوه همی غضب موسیه دیماهی رابون هوارت خو گهاندن موسی گوتن ای موسی دعاش خود خو بکه داوی غضب السر مراکت اگر تا بوما اوه کر دی باوری بتا اینین و تا ملت تا سر بست کین موسی دعاش خود کرن خود باران دانوان و آوالی نیلیجی السروان زیده کر الشینا کسوزا خوب جه بینن و باوری موسی بینن گوتن اوه سیر بندیه که او المدکتن دا مجی بگهین تخو الپیمان خو لیوبون اینا خود گرفتاری کادی یاسیه دا برچاوت وان بارانت بوشل وان باراندن تشتی وان چاندی همی باران و ترگی خراب کر یا چاره او تشتی اجبر باران و ترگی مایجی خود کلی برداسر چونه هلا جارا کادی هوارت خو گهاندن موسی پشتی موسی دعاش خود بوان کری او الپاشپانیت خو زفرین و گوتنا اکو دون نوا بیتهین باوری موسی بینن و جاره نشان پنجه خود مصیبت کادیب سروان اینا کیچ و رابردان اپ رنگه که وصا چی جهوان دست خودانا بسر دابینن تجی سر کیچن
جلکتوان و نوینتوان و آمان و خارنوان جی تجی کیچ بون. زیده حالوان نخوش بو ابشو و روش اجبر نحویان. نشان ششه پشتی کیچا بق ویرا بردان. خو آمانتوان اوید بخارن تدا اتلینا تجی بق بون. حتی بجن ایک جوان دا ترار آوه دتا سردف خو دا بینتن بقا که سر خود دا بلند کر. دا دانتن صحکتی چو تدا نینه. اعصاب بوان نمان. بخجی چون خوین هات. اسپیده دارابن بر خودنه دنتوانیت آوه بیرو کانی کتوان ات تجینه اج خوینه. رنگه که کرت بینکا دل رشو گنی. دیسا هوارت خو گهاندن موسای و وکی هر جار السوزو پیمانا خو لیو بون. و تشت برچاو دوان مصیبتا همیادا او بو خود ملت اسرائیلی جوان گرفتاریا همیا پاراست بو. لو فرعونی و دستکاوید گوت او رنگه که سحره مسالمت کد. جارا کدی بین فرعونی و دیولان که توی تنگ بو. گوتن پیتوی او جاره ام کمبونکا بنبر بکین وصانا چی تسری ادویت ام دیماهیه که بوه مسئله بدانین فسادا موسیو حوالتوی الباجر یا زیده بوی. جارا کدی کمبون. السری فرعونی خطابکا دیروکی بو کمبویا خاند. تیدا تأکید السر خودینی خو کر. و دیار کر که سید ایکانه وی ولاتی هر او ده هر او بیتن. و جبیر نکر بخو چنده که ترانا و استهزاء جی اب موسای بکتن گوتی هین چاوا دب دیف وی مروه ترتری کون او اب درستی نشد باغوت. اف مروه فقیر که ما هندک بازن کت زیری وکی من اده دستی توی هنه او بحث ملائکتت کت هوا جاره که ملائکتا کت گلوی دیتیا یعنی بخو استهزاء موسای کر. پاشیل وزیر خو هامانی زفری گوت از نا بینم هوا اجمن پیوتر خوده یک هبیتن. هامان رابا آواهیه که بلند بومن آواکه کوب گهتا بر پرت عسمانی از دی چما سربانوی اوی آواهی دابگه ما خود موسی او پسیاره جی بکم کانی راسته اوی موسی فرای کریه یان جی کاراسته او بخو هیا یان نه با از بخود بجم او یعنی موسی دراوت کد. پشتی فرعون اج ازمان دریجیت خو خلاص بوی و خلک کمبوی گوتنه توی همی پراست در خستین گوتنه همیا بو او گوتن علاجش همیا چتر اوه ام موسی بکجین اگر ما او کشت درحت بین. بری کمبون السروی انجامی ورویتن قرآن وکی بومت صورت غافر دا ود گریتن مفاجعه که بو خاندوانی دیارد کتن و کانه چاوا بومه وگاوه اف چند مفاجعه هنگی پتر بو فرعونی دستکاوی مفاجعه بو. فرعونی مزن دولت کم کربون همی ماقیلو و جهائت باجری بون ادگل وزیرو سر لشکره یعنی کسی منصبویه کم یه حاضر نبو و همیجی او بون یت باوریا فرعونی پیت هات. گاوا فرعون و خلک کوچ که السر کشتنا موسی پیک هاتین و نهندیت مروفک اتنافوان دا بخو رابو و دست با آخفتنه کر. او مروف کی بو؟ کی نبو؟ ناویوی چه بو؟ چه منصب هبو؟ اوه همی قرآن بو منوه گرایه چونکه اوه همی نتشتکی گرنگه. ابتنه آیت قرآن وصفه که وی مروفی بو ما اشکرا کر و گوتی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. مروفه که خودان باور یکو باوری موسی و دینوی اینای اتنافوان کساده بو یت فرعونی کم کرین یعنی شو جهائت باجری بو و جوان کسابو یت نزیک بو فرعونی اوی باوری موسی هبو بله باوریا خو اشکران نکر بو رابو و آخفت. چه گوت؟ مروف خودان باور چنا بیتن پشکداریت مجلسه که دا بکتن مجلسه که کافره یان جی توی مجلسه دا کفر بیتا کرن و پیلان دجی خودان باورت راست و درسته دا بیتا گیران و سر هنده جیرا خو بدنگ بکت بهجتا هنده دا خو کشف نکتن یان دلیوان کافره جنمینتن. اوی ظلمه اب درستی باوری اینای ریپری گوتا فرعونی و دستکاوی بیکو بترستن. ارهین دی ظلامه کی کجن یعنی موسی چونکی بجتن الله خود منه و نشانت آشکرا جنک خوده هوا وی بو هوایت ایناین اگر او مروفه که دروین بتن درواویل سرویه و اگر یراستگوشی بتن دی او سوزاوی دای هوا اب سری و ایتن هندی خوده مروف دروین سراست ناکتن. ای ملت من و بوزانین اف مروفه وکی فرعونی اج قبطی ابو. ای ملت من افروهین ابخو ی حکمیل خود کن خود دجمنت هوا یتج هوا دیر کرین هر وکی اوه اشارته
بو هکسوسا و جاوی قنجیا خود اجبیر نکن و دجمناتیا دینوی نکن اگر ده او بلایه که این تسری هوا و هنگی کس نابتن هواش غضب خود پارزتن. الفير فرعون ترسيا قوتناوي بكافتا دلي هندك دجي لو اخفتناوي فبري وقوت افريكا از نيشا هوا دم او يا درست و تشت من باوري بهي از بو هوا دبيجم. ظلام خودان باور قوتي اي ملت من دل من يب هوا و از ترسم او ابسر ملت بري هاتي دم باوري پیغمبرت خو ناینای او بسر هوا جيبتن و بفيرانگ نرم و حليم اوی شیرت المروفت کن بوی کر و دخواست جوان کر کو باوریه اپوی حقی بینن او موسا پیهاتی بله وان گهداری اوی نکر و گوتن موسای تو جیت سردابری تو مروفه که برکفتی تو یک جمعی مخابنی تب زفر سرکا خویا بره اوی گوتی از یه بره هوا دم رزگاریه و هین یه بره مدن آگری هاد و جارکادی من الکفره بزفرینن بگو من او تشتهین جمنت خازن اس عبادتی بو بکم یه اج خویا نشتن براوانیش کسی بکتن و ام همید زفرینا نک خوده و دی روژک ایتن هین و گوتنا من البیرا خوبینن و نب و چنده نخوش بو و پشتی بو ان دیار بوی که اف ظلامل دینه و نازفریتن ویان نخوشیه بگهینه بله خوده او پاراست و جوان ودر کر دا او ابسری وان بیتن ابسری وی نایتن اج سرهاتیا وی مرووی بوم دیارد بیتن کو الوی دمی گازیا موسی المصری ابهس کتبو و زیده بالاف جیب بو حتی گهشتی درجه که هندک حاشیه فرعونی بخوجی و اج ظلام دیوانوی باوری اب موسی اینا بو نبتنه هنده بلکه خو گازیا موسی گهشت بود مالا فرعونی بخوجی دا وکی نکه ده بحث جکین و همی فرعون پال ودا داکو لزی بکتن و دیماهیه که بو موسی بداند گلی برا مگود گازیا موسی گهشت بود مالا فرعونی بخوجی دا و وی چنده پتر سهم بود دل فرعونی چکر ابتنه دنومون الویر دبوها وگرین دو مشهده اتنافخویی مالا فرعونی دا دوگو هزین دا تصویر البرچاوت ما آشکرا ببلد ایک جنکا فرعونی آسیا کچا مزاحمی او خدای مازن بحثوید صورت التحریم داش قرآن پیروز کری و کریه مثل بو خدان باورا آسیا جنکا فرعونی او خدای کریه سبب مانا موسی دم گوتی فرعونی وی بچیکی نکوجه پشتی موسی بویا پیغمبر و گازیاوی المصر بالاف بوی ویجی وکی هجمار کادی جنکو ظلامت قبطیا باوری موسی اینا و کفر بدین فرعونی کر صحبتا مسلمان بونا و گهشتا گوهید فرعونی وی گله که به چنده نخوش بو هندی هات جنکا خو لیوکتن دا الدینوی بزفریتن نشیا اینا دیماهیه دست دا دار زوریه و دست با عذاب دانا اوی جنکا خودان باور کرد ابو هریره گوتنا که خودت بیجیتن فرعونی چارستین تعردی چکلاندن و دستو پیت آسیای پیو گریدان السرخیز شاریای و البرحطافا گرم و دستاره که مزندانا سرسنگی فرعون به همی رکاهاته که ویجن که عذاب دتن بلکی دین مصیب هیلتن بله و اجکی وتید باوری اگر دل جنکه تجیکر او جی وکی ظلامی نشانت قهرمانیه السر برپر دیرو که تومارد کد آسیای تضحیه بقصر و قصیره دا پشتا خدا همی خوشیت بر وقت ابجاوه که کم بر خدا فرعونی و زنگینی و سنتنتاوی دل خوب خود خالی کر او عذاب ویدیتی چیا خل بر ند گرد دیماهیه دم بهناوی زیده تنگ بوی و عذاب لحاتی زیده کرن سر خو سر افراس کر و هوارت خو گهاندن خوده رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يا ربي نخوشيا وان السرمن يا زدبوي يا ربي تخانيكي بمن النخو ادبحشت ذا آفاكي يا ربي من اج فرعوني وكريارتوي رزقار بك اي خدا من اج ملت ظالم وزوردار خلاص كا خودت هوارويهات رحاوستاند او اجوه عذاب خلاص کر یا زبانیت فرعونیت اینا سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثه که داد بجت چترین جنکت بحشت چارن خدیجه کیچا خویلدی و فاطمه کیچا محمدی و مریم کیچا عمرانی و آسیا کیچا مزاحمی جنکا فرعونی نمونه دوه هشتا یکوش ویجی عجبتر ابن عباس حدیثه که داد گوهزیتن اد بجیتن کیچا کا فرعونی خدامک هبو هر جار سری وشت کر جاره که شا اجدستا کد گوت اب ناو خوده بسم الله اینا که چا فرعونی سر خوراکی رو گوته باب منه خوده خدامه گوتی نه الله خود منه و خود باب تجیه و گوتی دی بوتا بجمه باب خو
گوته بلا کچکی گوته باب خو حال و مسئله فلان خدامه اوانه فرعونی هنر تبدیف دا اوی گوته فرعونی بله الله خود من و خودتایه تشتکی مزنه جنکه که بهز برگیریا مزنترین طاغیه ات دیرو که دا بکت بله یا غریب نینه ایمان هزه که مزن النک مروفی پیدا ادکتن تحدي الوی چنده نراوستیا اوی خدام هندک بچیک هبون فرعونی بریار دا منجلک مزن السر آگیره که بوش بیتا کلاندن و بچیک توی جنکی ایکل دیف ایکل برچاوا بین هاوتن ات منجل دا او گاف بو بچیک دمت هاوتت منجل دا اکسر هستی گوشتی وید حلیا و مالویر هستی هر ایکی هاوت تیدا البرچاوی دی که پشت هنگی دا بجنه تا اوه یان دل دین مزفری تو لیوانه بوی دوماهی او لیوانه بو حتی کو دوماهی بوی دوراوی گوتنه یان دل دین موسی لیوه بی اوی سر دین ما یان جی دیتا هاوینت منجل دا جنکه گوت فرعونی ابتنه من داخوازه کشتهی بری تو من پاوجیت منجل دا گوته بیجه گوت پشتی هین من جیت هاوینت منجل دا هستی کت من اویت عیال من بکنت ایک قبری دا اوه هیویاوی یا دیماهی بو پاشی او جی پرکا عیالی دا چو اوه دو نمونه بون هر دو جنک بون اب ایمان خو گهشت بونه حدکی کم ظلامت گهنه و جوان هر دو نمونه بو مدیارد بیتن کو گازی موسی رکا خود نف مالا فرعونی اب خوشی دا دید بو و چند فرعون پال دا کو لزی بکتن و دیماهی که بو موسی بدانیتن او بو بریار اب کشتنا موسی دا و برگریان کر کو و بریار اب جهبینتن بسم الله الرحمن الرحیم بدنیا فرعونی و ملتی وی زیده بو و نیارتی آوان جی بو موسی و خدان باورید گل دا اج حدی در کد موسی بر خدای زرتکی و دفن بلندی فرعونی مزنترین آستانگه اتریکا خلکی و باوریاب خوده دا اوان حکم ید دستی دا ادشن ترسیب کند دل خلکی دا ادزنگینن ادشن وجدان خلکی بکرن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فرعون كان چند مروفك حقير بو هنتيش خزيده بو هزرت كر مزني وزنگينياوي ديوي هرو هر هل تساخ بلت علم خديده هاتبو نويسين کو اف میکروبا زیانکار ادوی دیماهیک بو بیتا دانان دم زورداری فرعونی زیده بوی خود فرمان الپیغمبر خو موسی و برای بی هارونی کر کو بجنه ملت خوی خودم باور همی خوب دنه ای کو مالت خو و مالت خوش مالت قبطیا ودر کن و هر ایک خانی خو وکی مزگفته که لیوکن جبو کرنا نویجا و یا زنای او خانی گلک نوشته دا بو خود بینه کرن خود برکت هاوته و هندك مفسر دبجن إسرائيلي اشترست فرعوني وزويدا نتويريان الجهة كي كونو بيفرن بكن إنا موسى قوان جيك فرافن و هر ايك الملاخو نجد خو بكت حتى خود ريكا كيبوما بينت وأوحينا موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ملت موسى ملتك هجار بو هجی گهشت با موسی درگه دنیداری البرد هاتن گرتن چونکی یه خوب نیارتی فرعونی اینا با در المصر بری هر تشتکی محاربه که اقتصادی ادگل ادهاتا کن اجلایه که دیوه هجی لا گیری فرعونوی کربا هندی تو بیجی بردست وید هاتا فرح کرن اوه خطر سیاست بو فرعونی دا موسی و حوالت ویدا ابکار اینایی مروفت بیدخل بر عذاب و نخوشی بگیرید او کسی تشین خودران بر اغراء زنگی و دنیاداری بگیرن گلکت که من موسی خطر وی چندت زانی لو دست بلای خوده و بلند کرن و گوت ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وآلا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يا ربي تدنيا وخوشي الدنيا يذكرين دستت فرعوني ودستكاوي دا يا ربي داو خلقي بي اجرك لادن اي خدا تمالوان بتلفة ودلتوان ختمك دا باوري نچه دا حتى او باش بنا عذاب دان يا ربي افا باوري ابتنائن حتى عذاب بجاف نبينن افا نفرين كم مظن بو موسى الفرع دستكاوي كري پشتي بوي ديار بوي كو باوري نائنن وكي نوع دمين فن الملت خو كري وقوتي
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وتشتكي ظنايك موسى پیغمبر صلاة السرب مروفك عصبي بو زي عجز والفيجه مدفد بيرهوال سرهاتيك سيرة پیغمبري صلاة السرب برما بينين پشتی شر بدر دم مسلمان هفت ظلامت قریشیا کرین پیغمبری صلی الله علیه و سلم دانستاندن ادگل هر دو حوالت خو ابوبکر و عمری کرن کان ام چلوان اخسیرا کین هندی ابو گوتی ای پیغمبر خو ازت بیجم اگم فدیه جوان ورگیرین و بین چتره اپوی مالوان دی اسلام پیس کویتن و کیت زانت بلکی روجک بیتن او باوری بتبینن. عمری گوت پیغمبر خوده اف ابو هندش مالت خوی درکتین داشر دین ما بکن و ما نهیلن تو دب می فلان مروفه منه و فلان مروفه تیا و فلان مروفه ابو بکر کجمع بلا مروفه خوب کجیتن آخری اف همی دشمنت خودنه. پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوت ابو بکر مثلا تا وکی مثلا ابراهیم و عیسی گوتین یا ربی اف عبدت اگر تو ان عذاب دای عبدتنا و اگر تو عفی کی تو خود رحمی و مثلا ای عمر مثلا نوحی و موسی تین یا ربی تو كافرك بتنجي السعردين هلا زفرين بوشيروكا موسى جين بهنا موسى طنق بو او نفرين الفرعون وملتي كان فجراي خذ نفرين جهئنا قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون خذ وحي بو موسى هنارد كومتخو او بريه ودركري اج مصر در بخيت بو كيفا بولاي روجهلاته ابصمتش او جهه باجر اليفيته او پیروز جه با پیر و اسحاقی و یعقوبی. خود فرمان المسیکر فاسری بعبادی لیلا انهم متبعون ابشوی الویدم چاوت زیروانش هوا خافلد بن اش باجری درکون بله بزانن فرعون لشریوی دم بدرکف هوا تزانن دیدن بهوا و بله نترسن. موسی فرمان خود بجه اینا جوان درکفتن بو اسرائیلیا دست نشان کرد و دم او شفهاتی یا جوانوان تیدا موسی ادگلوان کسید باوری په اینای ابدزی و خوشباجری و کشان و پلای روشهلات چون اسپیده دم قبطی درکفتین شمالت خو بر خودان مالت اسرائیلیا همی کافلن کس تیدا نمایه نجن نمیر نعیال الباجری بودنگ صحبت گشت کوچکا فرعون اجکر به هات داگرتن الوان رجا وی البربو دیماهی بو موسی و گازیاوی بدانتن اما موسیش دستا درکت بله نه فرعون کی کسکی وکی نشیتنش دستاس ببیت رابو کردنگ آگهداری کل دریجی و پانیا خو بلاف کر اعلان خطا کر گوت پیتوی لشکر ما همی کم ببتن دا و دستکات سردا چویش اسرائیلیا جا دیب جمینینا بندست خو وان تأدیب بدین لشکر همی ادگازیاویتن و قستا ویرکی کر یا موسی و ملتی چوینه الرجا دهی هی و محرمه او دبیجن عاشا الدم افزر که موسی اب ملت خو و نزیکی لیوا بحری بون او بحران کد بیجن بحر صور البحر الاحمر اسرائیلی بسرکشی موسی اب لای بحری ود چون قبطیا بسروکاتیا فرعونی همی کاروکو که خو کربو البرخو کربو و دانا دیف خودان باورا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي يهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق طود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرق آخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اسپیدزی فرعونی داب دیف موسی الاسر لیوا دریای نزیکی ایک بون ترسکا زیده بو اسرائیلیا چه بو قیجی و هوارج بلند بون گوتن هنده ایدی ام چوینا هلاکه اوه البرام بحره والرخو دورت مجنه والپشت مجی فونو لشکر خویا اویت نزیک بوین نزیکه ها ها دهنمه چره منمان ای موسی خلاص ام کتین دست دجمنه مصیبت که مازن دم خود مروفی تنگاویات جربینتن کم کس هنه خل بردگیرن حوالت موسی سر و بره خود دا نظر و نظر که مادی بو لو گوتن مچره نمان بله موسی کیرتر بره خود دا مسئله موی باوری بخدای کی هبو چتشت البر آنابن باوری رحتی و تناهیت دل سایدا پیدا کربو و دت باوریه دل راحتت کت موسی گوتی نخیر ونی نواکی هین هزرن خود من ید گل من او در ریکه که بومد
خود من یدگل من چند پیوکا کرتا چند پیوکا مز اگر فرعون بلشکر خو بخوریتن از خدای خوی پشت گرمم لشکری ویل بر لشکر خدای من چنینه اگر هین جهیزا فرعونی بترسن باوری بهیزا خدای کی هیا کس نشیته این معی ربی او پیوه او باوریا یاکو مزن دنیای همیا اتجاوت مرو ویدات کتا چنه باوری دل خدا بچینن دا بحر بو هوا بین کلاشتن باوری دل خدا بچینن دا فرعون بو هوا بین خندقاندن چند گاوه که لشکر فرعونی اپنک اسیافت هات هوام بلت هاتن ای موسی پاکا نی اوه گشت کان خودتا بوچی تمنا ابدلک راحت و تناوه بجیتوان صبر بکشن نی اوه گشت کان خودتا بوچی تمنا ابدلک راحت و تناوه بجیتوان صبر بکشن خودی که دیبو ما بیند اتوان دلی وادا اتی دست بکر جبریل جدات و فرمان خودت گلدا ای موسی گوپالک بحر و درش بکه موسی فرمان بجه او بحرب امر خجی آفی امر خوده ات 12 جهاره هاتا کلشتن 12 ری چبون که بوش هرب امر خوده ناف هر کاراهات کروتنا نه بحری هشک بو تو دا بیجی عسلیه ها ایران موسی فیلمت خود هر بابکش اسرائیلیا ریکه که راز ببن اوان داره هر توان دلی فرعون ابلش تسر لبحری رقراوس تبتی بون اوه چیه ایکی خدای دی هر ایکی الخو و گوتی تو بیجی رابط موسی پیغ بیتن و اوه خودی بیتن تهواری هات بیت یانجی سحره موسی جهشتیه حدکی کو بحری بکلیشید یانجی اوه خونه امد بینین فرعون بخوشی جوان کسابو يتحبتي ماين بل دفيتن زي استدراكا موقفي بين اگر ديت فنوي بيتا فريس الديفالان كت خوزفري قوت بخبت شاو من بحر چه؟ فير بحر شقكر بلي فرعون خده مايا وصاب صانهي هم يباور كر كو فيرنا بحر شقكري ملت خودانا بن بي پسطالا سرخو ديوكي ملت فرعوني بتن اگر النيفا شوه مزن وان بيجيتن روجا دي بيج كلا تعريه جي فرعوني ولاشكري خو داب ديف موسى وملتي ويفا قاف اسرائيلي اظاني فرعوني داب ديف وانفا واوجي هريه اتويركرات ان يا اولت تشن اتنيفا بحريرا زيدا ترسيان وقوتنا موسى هند ام كاتينا لبا جارك موسى بيراوان الخدي انافا وقوتا ملتي خو خدي يدقلما نطرسن الويدمي موسى وهفالت خو اش بحري دربازن الويدم درباوين وچوين لاي روش هلاته فرعون ولشكري الشين بتوا ادچون هفالت موسى قوتي اي موسى لزبك بحري وكي بري لبك اگر دي درباز بن وجهنم بل خود وصل نفيابو لو وحيبو موسى فركرو قوتي واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون بحر بهلا بلا وكي خب مينة حتى فرعون امي لشكري خوفا بيتا نيفي نطرسن خودی بریوان یدای ویره دا بین خندقاندن پشتی همی هاتینا ویره یا خودت نیوا بحری دا سایو حوالت وی وکری خودی فرمال مر جارکا گوپال خوب بدت وی بحری افتا ایوا او دلیو بو فرعون بلشکر خوفا چونه هلاکی كم تركوا من جنات وعيون وزروع وما من كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال فرعون ديتي بحر الوي وديفالان كتوي هاتا ايك همي پردت دروي البرچاوا هاتنا هلاندن ريب كفتا برانبر راستيا تعال خدايتياوي دركت مزنترين درو وي خو لتخو باتخابانت افتشيا تبجيو صبصانه فرعون بچيتن اتو يدا ليفيدا ياكو بهن لطان كتبو وبرب مرنو بخل دراوكا دياريا ما بوچی از بدوینا بجمن با موسی و خودی و اینا بلکی موسی ابوی گوتنا من بیت عبدن و منش وی درا وی تانک خلاص کت پشت هنگی ده زفر مسئله کو دوا خویا بری فرعونی بدنگه که بلند کره هوار آمنت انه لا اله الا کی نزا ما نوی روجت نجی خود ننیاسیه با چه بجید گوت الا الذي آمنت به بنو اسرائیل من باوری اینا ابوی خدایی ی اسرائیلیا باوری به اینای چره البروینم شنی تا باوری اینا پشتی تا چره نماین خرابکاری خو تشبیر که تکر امام احمد و ابو داود ابن عباسی و تزنت بجید پیغمبری صلی الله علیه و گوتی جبریلی گوت من اگر تا ازدید بام من چوا آوا بحری راحشان ده اتلالیش کا فرعونی را ابلز اشتاقت هنده دا
کو رحمه خود جه بگرید. اول ویدم فرعونی گوتی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. گلی برا حضرت خو بکن رحمه خود چندا برفره. جبریل اویش همی کسا پتر خودت نیاست و دزانیتن رحموی چنده لزل کشتنا فرعونیت کر اد ترسیا اگر دلی وکادی بمین تساخ خود رحمه پیبتن رحمه کا برفره. یا ربی یا ارحم الراحمین هرچنده گناهت ما اگر لک بنی ام هیویا خوش رحمت نابرین. یا ربی رحمتش گناهت ما پتره مردینیاتا دلووانیاتا باوریا کمت دل مدد چینتن کتو ده الماء ای رحمه خودك يا بفرها بل خود بجتن إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرعون اش محسنا نبو لو رحمة ديج ديركت بيلي طافي براتيتوي اتناف اقدا برن و بنفكر كيف كمازن بو ملت اسرائيلي چبو بل هشتا هندك اتنافان ده هبون ابدرستي باور نتكر كو فرعون هو صبصانه هيدمتن. فرعوني هند ترسخو كربوت سنرا خو پشتي مريجي هندك هبون تقو فرعون نمريه إنا أمر خده وبحره وبلخي فرعوني هات. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون الآية. أفرو أم دي كلاخي تخلاصين ديش آوه إنا در أبو خلقي ببيا نيشان لسر مزانيا خده دا خلق بزانتن فرعون الدنيا همي دفن بلنديت خوفا اد حقيرا برانبر هزو شيانت خده تشيا كلاخي فرعوني بكات خارن وماسي ونهنگ بل دير نبينا هندك مخدوع اتناف ملتي ويدا هبان قوتبان خود ما فرعون نمريا يشوي عسمانا ودي زفريت خود كلاخيوية مرار اب همي ترو نجمت ويفا اب همي زيرو زينتا ويفا اتقل بيلكا بحر هاويتا سرليفي ادي مجال نباور كرنه نما. افروجا مظن اتديروكا ملتي اسرائيل دا اتكفتا روجا عاشورائي دهي هيفا محرمي. امام بخاريش ابن عباسي ود گوهزید اتدام پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه يعني پشتی مشخت بوی دیت جهیل روز عاشوراء پروژینه اینا بسیارا و چنده جوان کر گوتن او روزه یا کو خودت دا موساش فرعونی خلاص کری. پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی ام مسلمان نزیکترین شهوه بوی و حقترین و روز پروژی بین. اینا فرمان المسلمان کر کل روز عاشوراء پروژی بن. اب و چنده پردل سر فصل ای که اش جیانا موسایت اعتبردان دا کو پشتی هنگی اش سر فصل و بلدان. موسا و ملت خو پشتی نمانا فرعونی گودارت را بری نکه دم ما بحث شروع یوسف پیغمبری صلی الله علیه و سلم کری مگوت یعقوب پیغمبری او بلقب اسرائیل ادهاتا نیاسین 12 کر هبون همی پیک ول شامد جیان الوی باجر نکت بجن قدس پشتی یوسف هاتیا برن بو مصر ولويري بويا سروك وزير بابخو وهر 11 برايت خوجي إنا مصري ولويري عيالي وان زيدبو وبوش بون حتى بوينا ملتك مظن ابناف بنو إسرائيل هاتينا نياسين. موساش في ملتي هاتا هالبجارتن بو پیغمبرينيه و پشتی خود دجمن وان فرعون البرچا و خندقان دی فرمان الپیغمبر خو موسی کر کو ملت اسرائیل اج مصر در بخید و بتا جه بابو باپیرا او جه پیروز یمزگفت اقصای لی او جه گورائهم و اسحاق و یعقوب لی. اسرائیلیت کتاب خودت بجن اسرائیلی 426 سال مصر ما بون يعني اتناف برا چون اسرائیلیا دا بو مصر السردم سوي وحتى دلتنا وانش مصر ادجل موسى 426 سال بون. نكاد ام كلام كاين ادجل اسرائيل بچين كان ديچه ابسر وان ايتن حتى زفرنا جهه بيروز. موسى وملت خو پشتي اش بحر درباز بوين ومرنا دجمن خوب چافديتي ابلاي جوريا روش هلاتي وچون ابصمتا شامفا وجوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. موسى أملتخو أبرنجك معجزش بحر دربازبون دم بلاي بيت المقدس وچوين أدبر ملتك صنم باريس رابورين اسرائيليا بر خدايه او يل دور هندك صنمت زفرن و عبادتي بودكن هندك كسيت كين باورش اسرائيليا يتكو هشتا بدرستي لسر عقيدة نهاتين تربيت كرن قوتنا موسى اي موسى بوچي تو بو ماجي هندك صنما وكيد وان چناكي اوان خود بدرستي ننياسي بو
هر وکی وان نتزانی خوده ذاتک پیروزه اد پرتک حلانی دا نایت کم کرن. موسی گوتوان هین ملتک جاهلن جاهلیت النک هوایا هی اف عبادت افتکن عبادتک پیچه بخیره بیرا خود بین نوه او خدای هین بقدر اخستین و سراتی دای هوا. امام احمد ابو واقدی ودگو هزیتن اد بجی دم امد گل پیغمبری صلی الله علیه وسلم بولای حنین ود درکتین امد بردارک را چوین کافر سلاح خوب پیوت کر اول دورا کمد بوند گوتن ذات و انواط. اینا ما گوتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما للكفار ذات انواط. ای پیغمبر خوده بو مجی داره که دست نشان بکه دا چکی خوب پیوکین وکی کافره. پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتی الله اکبر هذا كما قالت بنو اسرائیل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة انكم تركبون سنن الذين من قبلكم. الله اکبر اف گوتنا هوا وکی اسرائیلیه دمی وان گوتی موسی هندک صنما وکی صنمت وان بو مجی چکه هین دل عینی وان رکاچن یدکو اویت بری هوا لیچوین. الله اکبر عینی انحرافه یا افرو گلک کسید خوب دعات بو اسلامت زانن کفتینه دمید بجن ادویتن امجی عینی سلاح علمانی و کافرا ابکار بینین اتشار خوی بردوام داد دجی نیارا او چتکن ادویت امجی بکین اگر نه بادی چاوان منافسوان شنکین و منافسوان دا بسر کفین. یکیش قواعدت مزند شریعت اسلام دا اویا مخالفت هدی الكفار وکی شیخ الاسلام ابن تیمیه خود جرازیبتن برفرهید کتاب خدا یا بقدر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ديارتيتن بل مخابن أفرو جلك إسلام خازت ما اجعل لنا إلها كما لهم آلهة یا بخو کریه قاعده والسار بريفتشن جلك جرات علمانيات دا بري علمانيات كان اتركت جاهليات دا بري جاهليات كان وتجل هندجي اسقاط اسلاميات وانكست كان يتكو بديف ونكفن اتباطل واندا. ملت موسی یان کم باورت ملت موسی ات جرباندنا ایکدا کتن چونکی اعجاب ابدست دارت جاهلیت جی رنگ کی جاهلیتیه. لو موسی گوتوان انکم قوم تجهلون مروف خودان باور ابچاوه که بلند و پیروز بر خوب بدت مناهجت بدینا او هنگی دست پیکا تحسیناویه و جا اگر پشتی هنگی خود سرستولشکاندن بلا اج خوب وتر لوما الکسه نکد. مأساتا موسی گل ملتی وی دست پیکر کاروان وان داره حتی گهشتی نزیکی بیت المقدسه او جه پیروز یه باپیر وان یه مزن ابراهیم لیجیای عمری اوی باجری ملتا که زبردست و خودان شیان لیه بو بوشر و جنگا ات پیگوتی بون موسی ات زانی اف ملتا زیبزی رنادتوی و ملتوی کو بینا ات باجری دا لو موسی گوتا ملتی خود فرمان المنکری کو ام بچیند باجری دا و هینت زانن اف ملت بباور ناهلتن ام اب آشتی و تناهی بچیند باجری دا و جا کار خوب بکن بوشری خود جهاد السر ما فرض کر حتی ام دجمن خود شکنین برسوان بوچه. ملت اسرائیلی تاریخ خویا گفنو نیدا هنتی سر نرم نبو که گهداریا پیغمبر بکن اگر خو او پیغمبر موسی جیبت اگر خو او تشت موسی بجیته فایده وان تدا بیدجی گوتن ای موسی تو تزانی ام نظالمت شراینه شر ملت که اب ویرنگی خودان قوت اب مذنائتن اگر شروان بوتا مرق بیتن هر تو خود خو شری بکن ام دل ویرتری نشتی بین چی گاوهین شیانه امت حاضرین بینت باجری دا یعنی وان پاری عل حاضر دویتن او طبیعت وانا ادوین خلق بوان بکتن او حاضر بین سرسفری و هجی دیروک دولت اسرائیلی بخوینتن اول وی 100 سال دیماهی هاتیه دانان دوی چنده باش زانید چونکی دبینتن صهیونی جهانی ابگلک رکاهاته حتی شیعی صلیبیت بخوبکت باشترین پره لیسیار ببتن و پیبگهت آرمانجا خو اگر خاچپرست انگلیزی پالاتی بوان نکر با هاتنوان بو فلسطین هر و هر دامینتن خون ات مجیوان یه ایشوی دا گریت موسی اش برسوان عجب گرتی ما اری اذا گوتنا او دبیجنا پیغمبر خو دو ظلما یتکو بدرستیش خودت ترسیان زیده حیبتی من اش گوتنا ملت خو گوتن ای ملت ما گهداریا پیغمبر خو بکن هیرش بکنه سر دجمن خو
خودی ده هاری کاریا هوا کتن و ده هوا بسر خید بلی گهداریا وان جی نکر ادبجن وان هر دو ظلما اج قهر دا کراست برخو دراندن ادبجن او هر دو ظلام ایک یوشع بن نون بو او پشتی موسی بویا پیغمبر و ده دلیوکادی دا اگر خود حسکتن ده این سر بحثوی و یدوی کالب بن یوق نابو زوای موسی ظلام مریم کچا عمرانی خوشکا موسی پشتی موسی اف سرقیه جملت خودیتی چود دست دادا نما دستت خو سر افراس کرن او گوتی ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أي خدا چوب دست منينا ابتني استشم أخو براي أخو أو دي قهداريا من ناكن يا ربي تحكمك تناف برا مو ملتي فاسق دابك أو ملتي بيل أمري تداناي إن خدي حكم كر قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أي موسى من السروان حرام كر او 40 سال دي بچنا بيت المقدس 40 سال دي او ديت برزبوني و دربدريه دا جين تو خميجين اخو او ملتك فاسقا هميا هجا بيت سروان او همي او مستحقن كو بيت سروان موسى بري ملت خوش جهه بيروز ورگرا بريوان دا دشتا سيناء 40 سالا بي ارمان هاتنو چون ادوان 40 سالا دا جلك سرهاتي ابسر واندا هاتن بسم الله الرحمن الرحيم موسى بري ملت خدا دشتا سيناء الدورة جياي طوري 40 سالا الويدشت هاتنو تشون جارب ريفنجي و جارجي آكنجي بون ادوان 40 سالا دا او جيل البنسي برا حكم فرعوني فيري بندستي و سرشورية بوي نما جيلك دي يكو بهنا آزادية و سربستية هالكيشاي اج اسرائيلية هاتب خدان كرن السر اساسك خود ناسية السر دست في جيلي يني خود وعد خب بو اسرائيلية بجهئنا و بريوان دا عرد بيروز افتشل صالت برزبونه عقوبة بونج خود بو اسرائيلية وكما قوتي و تشتي برچافت في عقوبة دا او بو هر دو پیغمبرتوان موسى و هارون و مروفت خدان باورجي وكي يوشع بن نوني او جي كفتنا جيري في عقوبة و يظنايا دم فتنة بسر ملتك دات اتن اب اجرا بامريوان باشو خراب تتكلن براخلوش كستن بينن اول روجا احد بسر لشكري اسلام دهاتي اجبر نگوه داريا هندك جوان بو امر پیغمبري صلاف السربن دي اف قاعده باش بو هوا ديار بيت خودويا هندك سر پشكت وين خوشي بگهنا پیغمبري جي دا پتر تأنيب ضمير بو هوالتوي چه ببن اوید بوين اگرا دارتنا في عقوبه اجلاي خودوه موسى ملت خو ابلاي سيناء و اينا والدورة جياي طوري اكنجي بون الويدمي خداي مازن سراتي و پیشکشی دا بو ملت اسرائیلی اجناف برا همی ملت او هل بجارتن بو هل گرتنا غازی اوی موسى اجناف برا وان هل بجارت و هنارتا نك فرعوني زيدا قنجيت جلوان كرن دمي الهندافي سري وان روج ادشاريا خود عورت هنارتن دا سيبر الوان بكن قافل دشتي او تهني بوين خود فرمان الموسى كر گوپال خلکفرکی بدتن 12 کانی جزان گوا برس بسروان دا هاتی ابشوی دا نفن سپیده دارابن بر خودنه گزو و گوشت طیرای کفتیه برطانشتتوان خودی اف نعمت همید گلوان کر بو خاطره هنده گو او گهداریا پیغمبر خو موسی بکن و به امریا خدای خو نکن وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون برانبر وان قنجيا هميا الشيناكو او شكرا خود بكن و خوب دست پیغمبر خو بردن و گهداريوي بكن ربون ازمان دريجي در حق خودي و پیغمبري ودا كرن وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بلوان اف امر خود بجهنئنا فسادت عردی دا کر پیغمبرت خود دانا کشتن هجی خرابیه هیت عردی دا اسرائیلیا کر حتی خود الوان بغضب هاتی و اف قنجیه اجوان ستاندین و پیغمبراتیش نافوان را کری و دایا ملتکی دی
ادگل هندیجی حتی افرو ملت اسرائیلی هزرتیتن هشتا اون شعب الله المختار و هر ملت که دیه هبیتن جبلیوان حیوانن خود السر رنگ مروفا یداین داخل مدکاریا ملت اسرائیلی بکن. پشتی موسی و ملتی وی الدشت سینای آکنجی بوین خو آکنجی کرین وان پیتویب منهجه کی هبو الدیف پریفا بچن ملتا که بوش بو یه تیر گرفتاری و مشکله بو و ملتا که به ویرانگی بتن اگر منهجک نبیتن الدیف پریفا بچیتن دی تویشی گلک نخوشیا بیتن خود منهجک بو وی ملتی هنارد کتابه کا پیروز اتناف دا فرکر او کتابه ابناف تورات ادئیتا نیاسین دابوان ببتا دستور الديف بچن هنارتنا التوراة جيبو موسى سرهاتيا خويا هي وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين دم خدویای تورات بو خوشتوی خو موسی فريكة فرمان لكر خوش خلقي ودركت سيه روجا يبروجي بتن پاشی قستا جوان رب العالمين بكتن موسى قوتا براي خو هاروني تو الشينا من با حكميت نافبرا ملتي دا بكا وهشيار بي قهداريا مفسد وخراب كارا نكا موسى سيه روجا مبروجي اتبجن الهر سيه روجا موسى نچو خار نچو وخار نبشف نبروج پشتی سيه روجي توي خلاص بوين موسى پرتكا داري وكي سيواكي اتدف خدا دا بهنج دوی بچتن پاشی لزگر و قستا چیای کر اجبروی لزا وی خود 10 روز دیجی السر جوانی زیده کرن بونه 40 روز موسی گوته بو ملت خوب پشتی 30 روز دی از دی زفرم گاوا 30 روز چوین او چاوری ویمان موسی نزفری و نزانی بو 10 روز دی الجوان موسی ید زیده بوین اینا در حقاوی دا ابخلاف چون هندکا گود موسی مری لو نزفریا هندکا گوت دیاره خدای خو یه برزه کری هندکا جی گوت صبری بکشن خودی چه ترجمت زانیتن مروفه کت نافون ده بود گوتن هارون یه سامری بو جوان کسا بو یدخو ابدست شیطانی و برداین او رابو گوتا کم باورت اسرائیلیا یا من دیتی و زانی هین نزانن ورنگوه خو بدن من از دیرکه که بو هوا بینم موسى چو ایدینا زفریتن او يچويل خدای هوت گریتن بل بعلامتوی خدای برزکری ورن از ده خدای کی بو هوت شکم کنهین زیرو چک جنکت خوب من کم بکن او ملت بچاف دیتی خود دجمن وان فرعون البرچاوا خندقان دی پاشی 20 خبر پیو نچوین ملت کی صنم پارز دیتی و گوتی موسی بو مجی هندک صنمت وکیت وان چکه او ملت بفیرانگی یه به مجیبتن سامری زحمت پوان ونابتن حتی وانت سردابتن اکثر وان باورش هارون سامری کر همیا زیر خو کر او رابو زیر حلند و پیکر گولکه یعنی تمثال گولکه جه چکر هجی اجدی و اددید دا بجیتن اوه گولکه که اجراستایه و چونکی نیوا زکی گولکی هیلا بخالی گاوابا ات دویرات چو دنگ جتات عینی دنگ گولکی بو پشتی اف پیکره چکری گوت خلکی او خدای هوایه و خدای موسایه هرزی وان باور کر رابون الدورا کمبون و خوبو چماندن وکی صنم پاریسا گاوا هارون پیغمبری برای موسای اف کریاره جوان دیتی وی او خودان باورید گلده گوت نازاند گولک پاریس اول ریکا شیطانیه الخوب زفرنو اج خود بطرسن بلی وان گهداریا هارونی نکر هارونی چو اجراءات در حق وان دا نستاندن گوت حتی موسى اتزفرید پشتی هر 10 روز دی اوجی ابدیماهی هاتین و جوان موسى تمام بوی قسطا طوری کر ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها موسى الجواني هات خدای مازن اکثر
و بواسطة ادگل آخفت ادبیجن گاوا موسى ادچو جوانی عورك جوردا ابسر موسى دات هات و روناهيا وصا الناف جافتويد دا ان ياويش برفي روناهيها گشت كر و كسيت خورا نديد برخو بدتا دم موسى هندي گشت كر خدای مازن اکثر ادگل بنی خو موسى آخفت گاوا موسى دیتی او بو و مرتبه مازن هاته هل بجارتن گوتا خوده او خدای جاف نشن الوی دنیای ببینن ربي أرني أنظر إليك يا ربي به لأزبرخ بدمتا قال لن تراني قلت من نابني موسى عبدك فانية وخده ذاتك باقية خده اگر هاتو تجلي كر جاوت موسى دلوي اجهنده كمترن كو بشن خل برونه يا خده بگرن خده قلت من نابني بله برخو بدا چياي اگر اول جهما دمن بيني خده ويا نيشا جاوت يبدتن كو چيا ادگل مزنی و مکمی خو نشد خل برانبر تجلیات روناهی خود بگیرید ویجا چا موسی دشید اف تجربه برجاوت موسی چه بو رب العالمینی خدان مزنی بیتو خیب گاوا تجلی کری بو چیایی دا بیجی چیا بو آو ود آخدا چو موسی گاوا اف عجیبیه دیتی کتو دلگرتی بو بخاري ومسلم مش ابو سعيد الخدري فات جوهزن اد بيجيتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي من چيتر نبيننش پیغمبرا من چیتر نبیننش پیغمبره و اوه تواضعش پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم و الا او سید همی پیغمبرایه گوتی من چیتر نبینن اج پیغمبره هندی مروفن الرجا قیامته همی دلگرتید بن صعق بوچید بتن از ایکمین کسم هشیارد بم دبینم موسی هشیاره دستی وی یه پیبککی و اج پیبکت عرشی و جاس نظنم او بری من هشیار بویا یانجی اج بر صعق طوری رب العالمين اوش في الصعقي بارستيا ودلگرتين بويا افن قوتنا پیغمبري بو صلاة السربن بشتي موسى هشيار بوي خود تورات دافي ود حديثة كدروز دايهاتي خود تورات بدست خو نفيسي بو ويظنايك او كتابت خود بري قرآن بو پیغمبرت خو فرد كرن همي بيك و ادهات خار يعني كتاب ايك جار تهات خاري بو پیغمبري نوكي قرآن متفرق منجم ندهات خار لو هندك جوان اعتراض السرهاتنا قرآن كرو قوتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بري موسى اجميقاتي بزفريتن وتورات ديال خو بينتن خود قوتي ملتتا پشتتا يه خرياي وعبادت قولك اوانيه كري ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال موسى الملت خزفري وأو حال ديتي يملتي وكفتيه زيدا قهري ودفت جبرناك إن موسى ظلامك عصبي بو اكسر چو سر و ریحت برای خو هارونی کشان السری هزر کر دیار هارونی سستاهی یا کری لو اسرائیلی ید کفتینه و انحرافه بله هارونی براوانیش خو کر و بو برای خو دیار کر کوی چول سر خو نهلا حتی پیکه که نزیک بو او هارونی بکجن معنا وی خو بدنک نکر بله اکی وکی هارونی نرم و حلیم ده چل سر رقت بنی اسرائیلیا کت وان گوهدار یا هارونی نکر هارونی گوتا موسی برا كيف دجمنا بما نئنا ومن جملة الزردار نهجمرا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسى قلت أي هارون دمت ديتي أو تسردشون بوشي تخجوان فدر نتكر وتلديف منت هاتي هارون قلت إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قلت أجر من أو كربا یا تجد بيجي دا اسرائيلي جيك فابن هندك داد جل من ان وهندك دامينن وترسا من او بو هنگي تو بيجي تا تفريقه والدبركية خستت ناف بني اسرائيل يادا جلي برا هزر بكن هاروني چندك بهنا خو السر قولك باريسيا ملتي خو فرح كر حتى موسى زفريتن بخمتي هندي كو ريزت ملتي جيك فنبن اشبر هندي دا اسرائيلي نبنا بارت وهفركيت ناف بريدا پيدا نبيتن صبر لسر انحراف عقائدي نزيك بولنك هاروني اجهند سفكتر بيتن كو ريزت ملتي جيك فكت ادقل في هزري
بیرا خلوان کسا جبینن او بناو دینی خلکی جیک ودکن و کربو نویان دلادات چینن نش برچه ابتنش برهند دا بازار وان کسات نبیتن تجارت وان رانه وستید الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. پشتی موسی دانستاندن ادگل سر و گرگیرت و فتنه کری و بری همیا سامری موسی اب امر خود بریار دا او گولک بیت صوتن و هاویتن اتناف بحر دا پاش خود امر کر هجی عبادت و گولک کر بیتن بیت کشتن اب دستتوان یا عبادت و نکری اوان اف بریاره اب جه اینا و دبجن الوی روژن نزیکی 7,000 کساهاتنا کشتن. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أو من حرف همي هاتنا كشتن ومظن وان سامري موسى نفرينك لكر إيشكا جلدي هاته ويا با كسي دست خون نكر بايه وأذا نخوشترین عذاب خود دای البرچاوت خلکی دا ببتا عبرت و عذاب رجا قیامت جی هر نائتا حسب کرن. پشتی کربا مسایده هاتی او الواح اینان یدکو تورات السر هاتی نویسین و گوتا ملت خو او منهجه خود بو هوا هنارتی دال دیف بچن. اوان گوتی دی صح کین اگر منهجه که بصانهی بتن دل دیف چین اجخو اگر یب زحمت بیتن بوما بگوهره. نتیجه و گوتنوان خود چیای طوری را کره هنداوی سریوان موسی گوته یان ده پیگیری کتاب خود کن یان جی ده خود غضب الهوکتن گاوا بویا مجدی هم یا سر خوبو خود دانا عردی و گوتن ام اترازینا و اذا خذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. پشتی وی چنده جی موسی جملت خو خواست کو جوی گناه مازن توبه بکن رابو هفته ظلامش زانا و باشت ملت خو هل بجارتن و گوتوان خو پاقش بکن و روژیا بگیرن پاشی گاوا خود دستوری دامه دچین میقاتاوی و دعا جکین کو توبه ما قبیل بکتن. اوان پیا موسی کر گاوا چوین جه پیروز الچیای طوری موسی مخاطبه خودی کر اوان هفته ظلامش چاکت اسرائیلیا گوته پیغمبر خو ام باوری ابتنا اینین حتی ام ابخو ابجاوت خو خوده نبینین ماکید بجتن اوه خودیت گلتت آخوید و جا هزر بکن اوه هفته چاکت وانه با وجا یت نچاک ات چوابون خوده رحمت موسی بتن چند صبر السروی ملتی کربو. رب العالمين عرت البنبتوان هر حفته مروفا هجاند او هر حفته مراندن. واختار موسى لقومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. موسى دعاء اج خود کرن کول وان نگریتن خود دعاوی بجه اینا و او مروف جارکا دی ساخ کرن و اذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دیسا اجوان سرهاتیت مزن یدکو ابسر پیغمبر خود موسی کر عمرانی دهاتین الوان 40 سالت تیه ابسر دهاتی او سرهاتی بو یاکود گل خاضری او برفرهی بو ما سورة الكهف دا هاتیه وگو هستن. امام بخاری اج ابن عباسی ودگو هزید ادبجید و بیو بنو کعبی بو من وگی را گوت پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوتی روزه که پیغمبر خود موسی کر عمرانی وعظک بو خلکی خواند حتی دلتوان رجفاندین و چاوتوان روندک باراندین پشتی خلاص بوی و چوی ظلامه که گوته ای پیغمبر خوده السروی عردی ایک هیا اجتا زاناتر موسی گوتی نه اینا خوده عتاب لیکرو گوته بله ایک اجتا زاناتری هی موسی گوت یا ربی او الکیفه یا گوته او عرده هر دو بحر لی ادگهنه ایک مجمع البحرین گوت یا ربی نشانه که بو من بدانه دا اسب بنیاسم
قوتي حيتك مري بكت آمانك دا ودقال خو ببا الچي جه رح هاتا حيتي وچو او مروفي الويري موسى ربو او كر يا جهاتي خواستن ويوشع بن نون او هنگي جحيل ادقال خبر وقسطا لاي بحري كر وقوتا وي جحيلي الچي جه حيت برح كت بجمن جاركي جهشتنا نك كفركي موسى يوستياي بون نفست دمي ينفستي حيت اللفلذي وخوهافتت بحري دا يوشعي قوتي ازنك موسى هشيار ناكم بلا او بخو هشيار بفتن پاشي دي بجمه گاوا موسى هشيار بوي حواله ويش بير كر بيجيته پشتي دليفه كي پريوچون موسى برسي بو قوتا يوشعي خارنامه بينا ام اد برسينا هنگي شني بيراوي الحيتي هات قوتا موسى حالو مسألة من أفنا دم أم النكوي كفري كتل نك نفستي حيتي خو هافتت بحردا والشيطانش بيرا من بر از هنگي بجمتا موسى قوتي قيدينا كتن أمجي الهندد جاريين أبزفرة دا بچينا ويجي قواهاتين ديتن جه حيت لچوي خيچكا لچه بوي بآوه يعني شينا چونا حيتي هشتال سراوه ما بو الديف چون جهشتنا جزيرة كي اتنيفا بحردا والويري خضر ديت اجفيري وفا قهداري تهجا بحث يوشعي نينا اتشيروكا في سرهاتيه دا اب علامتا او الويري زفري ومساهلة بتني ينجي هرد قلبويا بل چه دوري خنما لو بحثي نينا موساهات ديت ظلامكي درشكريا السرفر شكا كاسك ودبيجن جبرهند نافي ببو الخضر وخضر لقبي ويانا نافي درسته موسى صلاف كري او عجب گرتی ما اذا كي الفيجه صرافت كد بسيار كرتو كي قلت از موسى ما قلت موسى اسرائيليا قلت بلي قلت تخيرا قلت از يهاتم داتو هندك اجوي علمي نشا من بداي يكو خود نشا تداي اوي قلت منا بسيطة تورات بوتهاتي ووحي جبوتت اي موسى علمك من يهي تنظاني وعلمك تا يهي اس نظانم الوی دلیوه ادبیجن طایرکی دادا سر لیوا بحری و هندک آف بدم خوراکر خبری گوتا موسای و علم منو یتهردو برانبر علم خوده وکی ویچب که یا وی طایر بدم خو اش بحری راکری موسای گوته مدوتن هوالینیاتا بکم دا هندک اج علمتا هی بزانم اوی گوته تو نشید گل من بی تو صبریل سروی تشتینا کشی یه تو چجه نازانی موسى قوتي اگر خود حز كت دمن بهن فرح بيني واز نگوه دارياتا ناكم وي قوتي اگر تو تقل من هاتي بسيارة چو تشتاج منك حتى ازبوتت بيجم السروي چنده بيكاتن قاوا چوينه السفينة دا خدان السفينة قوتن عبد خده چاك يعني بحث خضري ام پاراشتنا ورگرين موسى هنديت وي كنك السفينة كر موسى قوتي اوه چيه تسفينة كن كر داخل كيوي بخندقيني اوه شولكا نياش هجي بوتاكري اوي قوتا موسى من نقوتتا تنشيد جال من صبري بكشي موسى قوتي من نجرة من اجبير كر هياما كي چون بچيك اكديد خبري او بچيك اينا درش كرا عردي وسرجي كر موسى قوتي تا چوا مروفا كي بگنه كشت اوه شولكا كريد بو قوت من نقوتتا تنشيد جال من صبري بكشي موسى قوتي اگر جارا كادي من پسيارا تشتكير حوالينيا من نكا هياما كادي چون گهشتنا گندكي هندي هاتنه كسي او نحواندن و ميوانداريا و نكر و چزاد جي ندايه هر الوي گندي اد برخانيا كي را چون ديت ديوارك يخار بوي و نزيك بحرفتن او رابو ديوار حرفاند و جارا كادي آوا كر موسى قوتي تشي حق آوا كرنش وان وارگري خضري قوت خلاص ايدي ازوتو ديجيك فابين نكا دبوتا بحثي ويتشتي كم يكوتو نشياي صبريل سر بكشي هندي سفينة بو يا هندك هجارة بو بخشول بيتكر البراهية وان ملكك هبو هجي سفينة ساخلم ديتبا بخود بر من فيها سفينة وان عيبالو بكم دا سفينة همي اجدست وان نچيت و او بچيك دايكو بابتوي تجامير بون خودان باور بون و اف بچيك وان اد علم خود دا ينفسي بو كود كافر بتن وهندي داي بابتوي حاجت كرن از ترسيام اجبروي بخرين وبچنا سردينوي بطال ما او كشت دا خود اكدي بدتا وان يچتر و ديوار يدو بچيكت اتين بو باب وان يباش بو
بری بمرتن خزینک بو هر دو کرد خو کربو ات بن دیواری را خودویا دیوار نکویتن حتی هر دو مزن ببن و او ابخو خزینه خو در بخن او تشتبون یت تنشیای صبری سر بکشی و او همی اب امر خود مکر اوی نیش من دا یعنی من نشنک خواف چنده کربو معنى علم بوانتشتا خود نیشا خبری دا بو و موسای چوش وانتشتی تنه ندزانی اش وی سر هاتیه بو موسای دیار بو که هندک کسیت هین هندک تشتاد زانن او نزانیتن و جهجی گوتنه یا بجین اف مروفه اوی بلقب الخضر ایتا نیاسین نبی بو رسول نبو هرچنده هندک زانایت هین ادبیجن نبی جی نبو بلکی ادبیجن ولی بو و چراستی بوی گوتنه نینا او ادبیجن خضر هر و هر یساخه و اگر السردم پیغمبر ما صلاف السر بن یساخ با دا ایتا نک بلی اف چنده چه نبویه اجلای که دیو پیغمبر صلاف السر بن اتبیجیتن خوزی موسای صبر کشابا دا هشتا تشت بوما دیار کربان یعنی خضری و اگر خضر السردم پیغمبری صلاف السر بن یساخ با هاو جنت کر پیغمبری صلاف السر بن اف خوزی راهلا با چونکی اتشیا دعاش خود بکتن کوی بخو ببینتن. بسم الله الرحمن الرحیم. گهداری تجا سرهاتی قارونی ادگل اسرائیلیا و پیغمبر وان موسی کر عمرانی او جی سرهاتی کا تیرو وجه و تجی معنایا لو خدای مظن اف سرهاتی جی وکی گلک سرهاتی دیت اسرائیلیا بوما چندک برفرهی وگرا سرهاتی قارونی و او خسف خودی لکری ات سورة القصص دایا هاتی وگران ادگل هجمارا کادی سرهاتیت چیروکا موسای ادگل فرعونی و ادگل اسرائیلیا جی قارون وکی اسرائیلی بو اجملت موسای بخبو و گلک زانات بجن پسمام ویش راستا بو اجوان کسا بو ید خود قنجیت مزن ادگل کرین مالک زیده و زانین و تگهشتنکا برفره دا بوی اج سیاق قرآن دیار بیتن کو قومینت سرهاتیا قارونی پشتیت سرهاتیا فرعونی ریدا بون یعنی پشتی اسرائیل ادگل پیغمبر خو موسایش مصر در کفتین و خود 40 ساله عقوبه داین ادوان 40 ساله دا وکی ما برینو که گوتی هجونه حکم اج سرهاتیت مزن و هجی گوتنه ادناف ملت اسرائیلی دا قومی بون هندک جوان برینو که ما گوته بون و ایک جوان سرهاتیا قارونی بو یا کنو که ده بحث جکین ما گوت سرهاتیا قارونی پشتیا فرعونی بو یعنی هر دو ندگل ایک بون بلد گل هندجی خدای مزن ات دو جهادش قرآن پیروز ناف قارونی و فرعون و هامانی پیگوت اینت ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر كذاب بلکی جارك ناف قارونی خوب بری فرعونی بخجت اینت و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين هذا همي هندت جهينتن كو فتنة قاروني لسر خدان باورت بني إسرائيليا اگر فتنة فرعوني مزنتر نبيد جي دي وكياوي بيت چونكي اگر فرعوني بدار زوره او تسر دا بربن قاروني بمال الدنيا او ادسر داد برن و گومان تداني نكو خطر مالي و زنگيني لسر مروفيش خطر ظلم و تعداي بتره و مزنتره خودشورو قاروني جيت گل موسى بو مفد گريتن دا ام خدان باور بخو وجه كجه بگرين زنگینی و مالداری گلی برا مصیبت کا مزنه و بتنه او مروف حجم و مصیبت زانیتن یه باوریا بخوده بدرستی جه خود دلی دا کر بیت وکی ام همید زانین الروژا قیامت پی ایکش مش جهنالوی حتی پسیارا مالوی همیه فلس جه ادکن اگر خوب حشتی جی بیت دی بجنه افل ساتش کیوه اینا بو و تا ادچه دا خرج کر بو اگر خو او مال پرکت حلال جی کم کر بیتن او ترکت حلال جی دا خرج کر بیت دل محشر ایتا گیرو کرن الوی دم فقیر ادبار سوک او زی شوی در آویتانک اد اینا برن ما دی بو چی گیرو بن نمال هبو پسیاراوی جبتا کرن نحال هبو سرابین راوستاندن ما دم مثلا بویرانگی بجن من فقیری مانا بارکی سوک ابو خدانی اول آخرته یا کو هشتا منا دیتی اشغل دنیای یا کو امید بینین من باور ایک انکار بکتن کو زنگینی ابشوه خویش چاوه خدانی توینت و پروژه جی دلوی تجی کلو کوانت کت بله تجی کلو کوانت کت
او قلق و قهر ایک روش بو زنگینه کی چید بتن سرا رابون دولاری بو نمونه اجتمت وی قهر هیا وی قهر همی یکو مروف فقیر 10 سالات بینتن. خدان ایمان راستی اوی چنده باشد زانن. لو ایکی وکی بشر الحافی خوش رازی بتن هر شفت نویجه تهجد دا اف دعایا بخود کر. اللهم إني أسألك وأنت فوق عرشك أن تجعل الفقر أحب إلي من الغنى. زفرين بو چیروکا قارون دی بیجین قارون ایکش کرت ملت موسای بو بلکی پسمامی بخبو یه نزیک بوج موسای معجزات توی همی بچافت دیتن اش دوی وی پیروز ایک سر تورات گهلت بو و معناویجی دزانی بله وی نزیکی اویش موسای و ویتی گهشتناوی بو تورات چو فایده ندایه دم خود او بزنگینی جرباندی گکی ابسانه مروف خو ات دینی دا شارازا بکت کتاب خود و گوتنید پیغمبری صلی الله علیه و بخویند و بسر و بجلک تقواداری خونیشا خلکی بدد بله گلکی ابسانه نینه مروف بشریعت خود یه عمل دار بید او تشت بیجید بکت خود مالکی زیده دا هند مالکی بوش بو یه قارونی حتی کبتن کلیلت خزینه توی 10-12 ظلامت زبردست بزور شیابان هل گرن خود بردستی وی فرح کر روش بو روش تجارت وی رواجت کر و سر مال وی زیدت بو هر درهمه که المال وی زیدت بو گزه که او جدین خود دیرت کر حتی دیمای دیراتیا اتناف براوی و دین موسای دا تمت وی دیراتی لحاتی او اتناف بروش هلات روش آوای دا خلق الدورو بريتوي اج خدان باورت اسرائيليا جلك جارا دا بجنه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أي قارون باش بزانا اف مالته هي مال ديال نكتا بلا هند كيف بوتا بيچه نبتن كو بطران ببي مال نبو هنديا تخو بي دفن بلند بكي السر فقير و جارت ملتي زنگینیتا بلا ایکا هندشتا چه نکتن کو خودش بیر بکی و آخرت خوب بدای بدنیای آخرتش بیر نکه بو دین خوب بکه وکی تو بو دنیا خود کی اب مال خوی حلال خوشی دنیای یت حلال بخود چه که فست عردی دا نکه خرابی به نگهین خلکی خود حجوان ناکتن یت خرابیت کن اف شیرت روحن و آشکرا وان القارونیت کر اگر هنده کست ناف دابن بری خراباش خرابیه ورگیرن و رکاباش نیشا خلکی بدن بزانه او ملت هشتا خیرات ناف دامایی بلی او ملت ظالم و گناهکار ات ناف دا یه سر بست بتن و کس نبیتن پاش ولی بدد ملت بویرنگی دستا جبشو پشتی موسی پیغمبری و چاکت اسرائیلیا جی گلک شت القارونی کرین کو بطران نبیتن و حق خودش ناف مال خوب و فقیر و جارا دخیتن بواوی بوچه قال إنما أوتيته على علم عندي قوتي وي بولاهين اتعجبا مال من او من زحمت بفبري وظانين اخو همي تريكا كوم كرنا ويدا خارج كري هواد فيت هما وصف صانهي بدم خلكي فقير وجار كينا بلا اوجي وكي من بخوشول كان دا اوجي زنگين ببن خونه از پال باب كسينينم من از پال باب وامه از بكم او بخون اوه كي قوتيه خودت زانیتن اس مروفه که اش هجیمه لو اف مالا همیه یدای من وی ازد ویم لو ما و جامعه پیتوی به هندینین رابم خیره بکم داشنی خود حشم بکت اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون چزرک خرشو خافه او بخود کت اری ما نظانتن گلک کس بریوی هبون خود دنیا اخزبو دستا مالو عیال گلک دابوی بل دیمه یوان بوچه خود سر وان اینا همین نبرنه هیلا که اری ما خود حجوانت کر لوا دنیا دابوان ما ویش بیر که سر فرعونی هاتم خونه خود فرعونت ویا لو مال دابوی سردانا کبتنه بناف گورستانه که یانجی سردانا کا دی ابتنه بناف کتب تاریخه راستی دنیای و دنیاداری بومروفی براوت کت افروفت رازای البن وان همی کلیا چبون گلک جوان خدان مال و عیال بون
خودان هیزو شیان بلکا هینت بینن فرقه کت ناف برا جهوی و یه مروفه که فقیر دا بر گلی با ابهمی ترسو صحما خوفه باشترین بیرهاتنه بلندترین دنگه گهیتا گوهت ما اد بجیتن غاردان الدنیای بوچیه دیماهی هر دینه نکمن قارون و هر ایکی وکیوی مغرور مرن بیرا خود بن وان پی خوشنین هزرا قبری بکن یاشوان و جیان برف دنیا کرته لو قاف دنیا افتا دستی وان هزرد کن او خودان طالعن و خودی گلک حجوانت کت قارونی دل دا باوری بگوتنت موسی نبو وی گلک پینخش بو فمانت موسی بجه بینتن نخاسمه اتلای مالی دا لو گلک جارا اب مال خو برگریانت کر نخوشی بگهین تا پیغمبر خود موسی و تحریض خلکیت کر که نگوهداری وی بکن و دجی وی و فرمانت وی راوستن روژه که قارونی وقتحی بو موسی و خودم باورا کارو کوکی خو همی کر جل که تشهمیا چیتر البرخو کرن پیروه و خلام و خدامت خو همی الدور خو کوم کرن و بمسیره که اجمال در کفت دلک همی وی ببین وکی سروک و مزنت مای دنیای الویدمی دمش قصر و قصیرت خود در کفن اتنیو روانه که دریش دا اج حرس و زرفا السر عردی پریوتشن دبیجی منت العردیت کن قارونی بوی کار خود ویا استعراف مال خو و زیر و زینت بکد ات ویا بجیت موسی و حوالتوی او ازم کانه هینت بجن خود حجمت کتن بری خوب دانه کانه پتر حجمت کت یان هوا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم او الدنيا دفت او الجيانا ازم ادفت او باوريك درست بخود النهي قافا خملو خياروني ديتي قافا مالوي وليلت خزينتوي السر ملت خلاما ديتين حبتي بون جاوتوان زفرين و خوزي هلان خوزي امجي وكي قاروني باين خوزي او كرما خودت جلوي كريد جل مجي كربا وي با قارون يبشانسا وي با طالعوي طالعك مزنا بل جلي برا حاجي كري الدنيا اوت آخي و معانيت آخي دل وجي كري ابرنگی خلکیت کشن تا چند پاره هنه تو هندت اینی گاوا بری که تا تجدبن او تو یبطالعی اوه هزرا کسانه یدکو حجی کرنا دنیای دلتوان دست سر کری وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون بل او مروفت خود علم و زانین و تگهشتن دایه او مروفت ابزرزرکو پلپلک دنیای نه اینا خواپاندن الهوالت خو اش حجی کرد دنیای زفرین و گوتنه نمان با هوا بیت و چه هزرهینت کن او قنجیا خودت گل خودم باوریت کتن الروژا قیامت اش وی چه تره باشی او نین مروف دنیای دای زنگین بد و زنگینی دنیای نه نیشان حجی کرنا خوده زنگینی دلیه خوزیاوی کسی الاخرت گین بلال دنیای پرتکانانی جی نبید بخود اف در کفتنا قارونی جرباندن بو بنی اسرائیلیا دا حجی کرد دنیای و آخرت جیک بین جدا کرن دا حوالت موسی و حوالت قارونی جیک واور ببن امتحان گلک درش نبو الروجه که جوان روجه خلک شیار بون بر خودنه قارون بخانی و خزینت خوفه یتردیدا چوی فخسفنا به داره الارض وصبصناه وكرتي فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين مالوي خلامو زيرفانتوي كس نبو برافاني جبكن قاف امر خدهات چپ كل بنفن واذا المنية انشب اظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع ادجن روجا كي قاروني مالك زيدا دا جنكا كا دهمن بيس دا بچیت اتناف دیوانه که تجی ظلام دا بجیت موسیت خرابی ادگل ویژنه یا کری اجبو هند دا خلکی باوری بموسای نمینت و بوزانین اف سلاح تشهیره و هتک بنه سلاح که که بباور و خدانت جاهلیت و منحرفه اد درحا خدان باور دا بکارد اینا دا بری خلکیش حقیوان بدنه پشتی بوان دیارد بیتن که اوقات نشن ابحی و مناقشه برسنگوان بگیرن اوه گوتنه گلک کار ات موسی دا کر زیده پیتنگاف بو اینا اکثر برانبری خود راوستیا و نویجه کر دعاش خوده کرن که براعتاوی بو خلکی دیوان دیار کد پشتیش نویجه خلاص بوی لجنک زفری و دا سینده که راستی بجیتن ادگاوه دا جنک پشیمان بو
و گوتا موسای حال و مسئلت منو قارونی اوانه هنگی موسای نفرین القارونی کر خودی وحی بوی فرکر گوته من امر عردی کر کو گهداریاتا بکد وجاتا چد ویت بیجه اینا موسای دعا کرن کو او بخانی و مال خوفت عردی دا بچید خودی خسف لیکر الویره هجی گوتنه یا بیجین زانای نافدار ابن کثیر الویجهی اج جیروکا موسای اد بیجید مادم خود خانی قارونی جیت عردی دا بر معنی دوید سرهاتیا قارونی بری در کفتنا اسرائیلیا بیتنش مصره چونکی سالت تیه دا اسرائیلیا خانی نبون یان جیت بیتن و اوه هر گوتنا ابن کثیریه ادبیت کو مقصد بخانی اوت آیت دهاتی و بیداری مقصد به خیوت بیتن معنی جیروکاوی ده اد سالت تیه دا بیت هرچو بیتن هزار پتر بوهند چیتن کو سرهاتیا قارونی ادوان سال تیه دا بیتن وکی بارا پترش مفسرا و نویسرت جیروکت پیغمبرات بیجن خود قارون تعردی دا بر و تهندک حدیث دا یهاتی کو خود حتی رجا قیامت دیویت عردی دا بد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أبفي تعقيبات جه خدا قرآن جیروک قارونی بدیماهی اینا دابو ما باش دیار ببتن که هندی آخرته خوشیا بردوام هر بو تقوى دارانه اوید خو مازن نکن و خرابیه جیت عردی دا نکن امام احمد الحديثه که داش عبدالله کره عمری ود گوهزید اد بجیتن پیغمبری صلی الله علیه وسلم روزه که بحث نویجه کرو گوت هجی محافظه سر کرنا نویجه بکتن القیامت بوی بتروناهی و هجت و رزگاری و هجی محافظه سر نویجه نکت القیامت وی روناهی و هجت و رزگاری نابتن دیدگل قارونی و فرعونی و هامانی و ویو بن خلفی بت او 40 سالت خود اسرائیلی تدا عقوبه داین نزیک بون بدیماهی بین بری دیماهی هاتنا وان هر 40 ساله ب 2 ساله يعني پشتی خندقاندنا فرعونی به نزیکی 38 ساله وکیت هندک روایت دا هاتی اج هندک صحابیا خود وصا حسکر پیغمبر خو هارونی بمرینت اینا وحی بهنارد کوی بتا فلان چیای کاوا چوینه وری وان خانیه که تازه دید جهه که خوش و نرم تیوه هبو هارونی گوتا موسی من دوید بچ مسروی جهه ها بینکه بنفم موسی گوته بلا هارون نوست و او نوستناوی یا دیماهی بو خود رو حاویستاند و پشتی هارون تمام بوی خود او خانی راکر بجهوه گاوا موسی زفری نف ملت خو اسرائیلیا پسیارا هارونی جکر وی صحبت بو وکیرا و گوتا وان هارون نمایه بمجید اسرائیلیا گوتا موسی تو جخوت بیجی تا هارون کشتی دا بالاویشته و ببیتن چونکی تو زانی ما پتر حجوید کر اشته چونکی او بو ما باشتر بو و نرم و حلیم تر بو الویجه موسی دعاش خوده کرن کو کلخی هارون نیش اسرائیلیا بدتن دا ببختی آوان دا ببختیا لوینکن و دروان آشکرا ببت اینا خود دعاوی بجه اینا و وی جارجی بالا ملتوی جوی وکر و دیر کر الصالة دي ما هيش هر 40 سالت تيهي الديف وي جوان خود دايا موسى و اسرائيليا 40 سالش بيت المقدس دير بكت موسى رابو كاري ملت خوكر داب زفرنا جهه بيروز ات بجن او مروفت بري 40 سالا كس جنما بو همي مربون و دستك دي مروفش اسرائيليا مازن ببون ابتني او هر دو ظلام مابون يتكوشيرات الاسرائيليا كري و بجنا بيت المقدس وكما برينك بحث جي كري اسرائيلي 12 بابك بون چونکی یعقوب بی اوید بجنه اسرائیل 12 کرهبون موسی کرهبون موسی را بو هر باب که مزنک بو هل بجارت وکیت آیت که دهاتی ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا 12 مزن موسی هل بجارتن ده هر ایک کفالت جماعت خوب بکتن و کتاب جهیادا ناوه هر 12 ادبیجن بلی بتنی مدویت ناوه ایک جوان وگرین چونکی اف ایکا پشتی مرنا موسی خود بو پیغمبرینی هل بجارت و ناوه وی اتهندک حدیث درست جدا یه هاتی او ایک یوشع بن نون بو یکو دور قیادی ورگرتی اتفکرنا بیت المقدس دا وکی نکده بو مدیار بید یوشع هاته هل بجارتن کو ببتا مزن سبط پنجه اش اصباطت بنی اسرائیلیا او سبط کد بیتا دون دها پیغم خود یوسف کره یعقوبی و دبیجن نافبرا یوشعی و یوسفی دا 3 چاب کن موسی ظلمت اسرائیلیا اویتش 20 سالی و پتر همی حاضر کرن و چکدار کرن و بری لشکر اسرائیلیا اپلای بیت المقدس ورکویتن امر خود بسر موسی جی دهات موسی جی
وکی ید بری خو و ید پشتی خو قستا ریکه کا دیرو درش کر اش پرداغ مرنه وخار مرنه هند مولت ندای مرادا خو حاصل بکد بچیتا بیت المقدس جه پیروز یه بابو با پیرتوی مرن بسر دهات مرن خادم اللذات ومفرق الأحباب والجماعات او مرنا خوشتیا جیکت کتن و هیویا دلادات کتا کسر او مرنا خود دای دابو مهمیه دیار بکتن کو ام چنینین اف لش نازک یکو هنده سالا مروف بود کتن دی ایتا هیلان البومک آخی مرن بسر دهات او شالوکا خلکیت درید عجبت لمن ايقن بالموت ثم اذا هو يضحك هذا هيك جوان آيات ابو يتكوت صحفة موسيطتي خودت بجيتن از شوي عجب جرتي ما او اتظانتن مرناهي اتقال هنده جيت كاتك هني موسى خوشتفية خوده او خوده قوتي واصطنعتك بسي و خوده قوتي والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني او جمر اجن يا ابو ايكي ما بعد ابو موسى يمينت بل خوده وعده يداي كل من عليها فان سرهاتيا مرنا موسى ابچرنگ بو بخاري حديثه كده فتقو هزيتت بجيت خده ملك الموت هنارتا نك موسى وبعلامة اف ملائكته السر شكل مروفه كنا نياس هاتا نك موسى وكي وان اوت تشوينا نك ابراهيم ولوطي بيكو بنياصن قاوه هاتيا نك موسى كل مكلدا وتهندك روايات دي دايهاتي موسى جافي باقانت غريب نينه چونكي موسى هر ابو يبشقك ظلامك كشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادبجیت ملک الموت زفری نک خوده و گوته یا ربی تازهنارت من نک عبدکی نفی بمرید اینا خوده گوته بزفره نک بیجی بلا دست خوب تسر پشتا گایکی کانه دستی وی دی کویت سر چند میا دی هند سالا عمری دمه موسی گوت یا ربی پشتی هنگی گوت پشتی هنگی دمری موسی گوتی فالآن بابلا وگاوه بیت ما قد مراد موسى او بو ابجافت خو ببينتن دم اسرائيلي تشنت بيت مقدس و والوير بمريت بل مرن جوي نزيك تربو نعد المشرفية والعوالي ويقتلنا المنون بلا قتال قال موسى زاني خلاص بند كبيو الدنيا جيك وقتيا دعاش خديكن كو وين نزيكي بيت المقدس بكت وبلا الوير بمريت خدي دعاوي بجهئنا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث اسراء داد بیشتن دم از چوی ما قدسه ازت بر قبر موسی چوم من دید اد قبدا نوشگر و بیجیت گر از وگاویل ویری بام دا جه قبری وینی شهودم فلو كنت ثم لأريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر مقصد خود وصا حسكر قبر موسی نزیکی بیت المقدس ببت و اگر ام بیرخو الوی حدیث بینین او پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد بجیتن هر پیغمبر کی الجهه کی بمرتن قبروی الویره اد ایتا کولان دیزاین کو موسی ادویتن النزی کی بیت المقدس مربیت و تنده گوتنا دایهاتی کو خود آیا کی بوش راکر موسی گل خبر حتی نزی کی بیت المقدس کری الویره مر و ملائکه قبروی کولا او وشارت بله چریت درست ادوی مجالی دا برچاوید منه کفتینه هرچا بیتن موسی جی خاطر خواست دنیای وغر کر الوی دم لشکر اسرائیل خو آمادت کر بو وکرنا جه پیروز موسی مر بیکو سرکفتنا مجاوید خو ببینتن من وکی برای خو محمدی صلی الله علیه وسلم پیغمبر دیماهیه دم لشکر علمای حاضر کری دا پلای شامه دا فریکتن بله شکر الدورت مدینه جاودانانه سر ایک إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون موسى كر وباركرناوي ملت إسرائيلي ايكش بيروسين ظلامت خوش دا بل وعد خود هرب جهاد ملت إسرائيلي وجر بيت المقدس الجير آلاي پیغمبر خود يوشع بن نوني اوي پشتی مرنا موسر کشیا لشکر اسرائیلی کری حتی بجهوز الفيري منتن ومنال برا ابدريجي بحث فكرنا بيت المقدس بكين چونكي دم دلي في نادتن ابتني مدفيتن اشارة بدين چند كورت ايك الحديث الدرس دايهاتي كو پیغمبر خود يوشع قاوهاتيا بر لوا بيت المقدس دا بسطينتن روجا ايني بو و اير بو اگر بوا مغرب بوان چه ند بو شب بكن چونكي روجا ديف دا شنبي بو اينا دعا کرن و گوتي اي روش امر التهاتيا کرن يعني آفا ببي وأمر المن جهات يكرن يعني بيت المقدس بسطينم أي خدا تروجي براوسطيني حتى أز باجي ريفت كم
إنا خود روش بو راوستاند وتحديث دايهاتي إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع الليالي سار إلى بيت المقدس. دو پشت إسرائيلي شياين بيت المقدس وكان پیغمبری وان گوته گاوهین چونت باجری دا هر نسجه و دعاش خود بکن اوان گوه داوی نکر. وإذ قلنا كلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حط نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سي ادوی شريدا خود غنیمه لسر اسرائیل حرام کر چونکی وان غلول کر غنیمه دزی و پیغمبری خو وشارد یوشعی امر کر اف همیه بیتا کم کرن پاشی صوت. چار اد کتابت اسرائیلی دا یاهاتی کتابت اسرائیلی دا یاهاتی اد بجن 27 ساله پشتی موسی یوشع پیغمبری ساخ بو. الدور عمر موسی اسرائیلی بجن گاوا موسی مری عمروی 120 سال بون. اگر اول راست بیتن ادوید بجین 40 ساله موسی جیای براتی بو بیت 40 ساله مای المصری حتی فرعون خندقی اول 8 سال 40 ساله جی ادگل ملت خو السیناء ادتیه بو اول 120 بلی تحت عمر موسی ادت آیت و حدیث نه خوشکو برای تیجا گهدار قدر گران ابویت ام هاتین دیماهیا چیروکا پیغمبر خود موسی کو عمرانی صلاح السربن